coba poliko alam leke APSLC long sita me spokesperson alam ni pangsa ni kurban tu pajer ko lapian betul kan dari hakuben se bakte ko karbi ko cari asong rotate karbi thei amoya bunglo ason si kiasi amai pu tirpia me no jam something mo makai sita me acito bundo asalam ni pangta kecing se kurban tu pajer ko lapian karbi ngomlo regional political party Lata semen kardian ngomong langkah protante APSLC ta akan tu yang denglong situ lo APSLC along nom nam se thang klong la pen tan krim asong capu protante diplom han se thai no tekno masih alang ni sitam epini nang sitam dolo asalang ni pangka korban dulu pace deklo la pen betulan karbi locari asong tirpiam ni akong chunban disojoti piaron alang ni ke PGR la bangso along le Aron rek pen tak itu tu makan thale tek nang ji pui tan krim pen keceng pen bini alian kace song or tip abang klo owe bi yang bong kadalan ni tai nom nam je thang lo song ja polo masalah ni pancita ni kurban tu pace dek lo lapen kadok beta cidik lo on ni jong ibu tu kan alang ni ke matu ta kali lo karbi akhi yo bong nom nam kace thang klong asong ja pu lo tante lit song rong pharta athak siang dek lo si dek lo nanti pancita ni kurban tu pace dek lo lasi ini le bangso konklave kibi ko mane atun masuk mata tahe konklave panel discussion ko tante lam ke Jepang jar lam pening han ke jarsi tapson mata tahe sita menang litum jersu ta mata nange nilitum na dake ko mane ruling government aphan regional political party aphan KSA aphan KBRG phanta kali na penalam litum aphan inghan ka CG na ko phanta kali la penisi kapachini tu kantung lalo Ladak insam jin pen kapacun along dak PGR la bangsa putak alam thege chin ke thamang nantar tu bunji pun istong tu manteng ke do abang putin akan sita me angni tu mahin pen pusta me peace maintain ko on sama ban angni tu bipon ko si lingthe pon lo lapen monsam kipa dojia phan jibong chinchek abida cha phan ili tum demokrasi aron pen debate jong se pini lam ke Jepang jar ji to ko ka chitham nang ji to ko ka chap sun ji to ko cha chuna Hangalam abdi kunat panelis sebelum itu lapen hal itu apa yang cuma ini no nilai itu kita antara korhut kaben ngomong tebang lo penangan panel discussion along cepom pasai kasih langsung lebok kita posi raikong pasai kia tu makan sita medil itu enggak kecuali apa tu lah sida administration aja pen posi kami mau sampai dapat cungkep panas cerah tu dikpo kemana apa pujong si demokrasi aron arkan pen lo yang modal arkan pen jong si aning tikut laso Monsam nang kaplan untuk dia panel si kemana kapal itu kok pelotante raikong saya kiat tumpen metang saya ceklen kok nangkok kok sini itu apa SP sarkan lantai nang pasti itu kasi nilai tu lapang socing kita tan tiap nang itu apa lantai ban tanpa pasti itu lapen isi apa nilai tu alam itu tumpen kecing kita cetan along nang itu ning kiri lapen kacukan tu alam itu pelotante esek lah nang itu apa sih kami Nak stop kalau tu makanan itu makanan apa nak ikut itu nak itu kan kita ni adu long jalan apa long itu. Nasi kecing si pada ini lo kecing si apa ke? Karben lo kau itu langkah itu na. Apa tak bijar apa tak kesal itu tempat long lo. Tapi si kami kita amtan kan kita lo dipai le power ni. Bijar karben lo helang pi keroni lo. ASTC Youth Front lapen KSA atum cepatir pi kongsi alam itu madak kace so masai pada pono la bangso kace so kahut ka bialong dia long masih ka bia khe ada so jangan tum ada yang hus solan lo itu tum long from lo la so jo ni phai te ko aju pen kace so ni phai te thok ran yang kace so pa to lo lapen la pia pi ka biang long angkang lo ahawar tin long sedame suluk soda ka tumono son se ke japta to lo lapen abang putin ka kace so ni tum thek pon long Asi helang pilong jong si langkah pelotang dia pada suri isi bigas mata 11,000 bigas along itu. Nili kacini teng nili tum beta kilong teng pelotang dia 2004 houses tu kusipu lapen tribal tu mata England masuk tu babangnya don kokiapat dota haji. Asi halada along ni apthak bang bom ke song pen ni tum high power committee si kami kan dengan otonomas council authority pen stenglo
Tapi nalar itu sudah menentang saya ceklam bom. Kasong si kepat joksi nalar itu cini lo, nada karbitan deh karbiku. Jasumet pakai nada song amen ada pitpen. Jasumet ke orang amen yang kolak kok, let song long her, antong tiga ter, lapen disodoti teror, lapen ke tung students leader, lapen political leader tu karbitan deh karbiku amen pen kasih song patulo, sarata pitpen dan Council orang alang itu low kapal yang dia akan relevan loh, tapi so dia tu alang itu kebang direction bang, cok cedet, buat join kan alang itu makan kamkit untuk mereka mau saya itu, penang hari yang khusus loh, awi atik tak punan kok loh, penang karbi hari so yang tu betang alang ria join ni, tak cedet kau lu cecak nak kok loh, lah soalan itu alang ni je portu me. Ini tu berdiskusi apa? Pemandu pangkap kempen bukan kita. Arom alam jom sedang dalam pelotan telah soal ni ke. Polis force tu adhok arom karkam hek pono. Labak ke jom sedang dalam pelotan te lathi charge pelotan te lagi. Awam ben arum an mata akin josi saplong josi. Lagi arom alam lo. Sekarang ini tu karbi aliso ejak tu makan. Amoy bithe itu kesap cainong celong makan keteng sapse lanke kita me are ka usuna ko ko pia pon mala soalan ta pasapso ini tu cingki cetan ko ikon na lasi ajar sudah me BGR utha high power committee ta dolo dan Benong Thomas Council kan dalam bentuk saya dek pon election dia kan dan Benong Thomas Council kan cepat di konsip helang dia long banners kami tartam Makanan itu saya dengan tak dan pon. Tante ini tu helang pino bicara apa bicara orang deputat. Ini tu aham pangalong. Kacili nanti kupisi kedolan mana apa ini tu suluk sudah kopi posi itu bonglan. Karena Benong Thomas Council high power committee tu si cycling bong lo tante kopi posi kacecong kapatil dia tu cesong nang bonglan mah. Laban sebut taksi cingki cetan pon itu. Kecing si bicara apa bicara along le aputak. Point of view nili akihai omorsit isu MP akihai versi apor di ponek lo dan dalam versi latihan di ponek lo. Kalau kami handa dapat teman agensi notice adalah pan colo parti lo. Bija palong dia puthake nilitum alani MLA pen kehai tane kolada kado be rat che song along sedame itu kado be tora pet colo parti tapi hola swating pensi lada all political parties social organization student organization kado be lada ikolong Cetong si cepanai kono kado mereka itu high power committee labang so sen konan office sen kono sen konda kena pira bangke atai do meeting ke do laso meeting ceparai konan si nona claim kon bom lasi nona bangke area plan doma population plan wa census kado ko be am sitame ariko kado be doya do lapen area angkang pan Pusatame labang kado oleh la high power committee with all political parties, all social organizations that say, and CFC meeting the controller basa. Turun orangnya hai, uthon dari one trip mo, lagi hai, emela dosin dong kan, alat ini berarti. Dapat tu bicara apa tak point of view nanti hinda kami nanti itu eneko nanti naglihin dalam bakso apa kan ofisi berikutnya. Ini kalau yang lo menentukan suruh baju lo dan tinggal kita merasa meneliti itu kode cuman pada ini jika bercerai setan bakso awal yang lo buat di suruh lo dan Angalang dunia orang ta suruh baju. Mohon MP kita ham
sudah isi amese sebang kita mai bagaimana lo je mo ni mari tungga ni je pondo je kloyong polo bijar lam the puthat memandar kan ka kitu na tek long de tu si men emotional hoy nga alamat ng lok de sedala je klojon polo je iltum karbengo bas council pen kapangso bisikle pon moma po hormo bangta iltum bang ISSN dong siabe pulutan pe jakta kan kita lupu po hormo si rong sorat tu bagai cini rong lasi boy pen pi nengi lo khirungi lo iltum kato we tur pen rale ke song iltum da tutulo agha MP Omor Singh disopen ni tutulo dan halang sormi masih iltum declare lo CM sir Dr. Ramana Thanun na pikhat na tendency je bijar election make claim rate na lapela bangso asai ke claim ya bang tarik kami dalu son si hot tatlo idung ni pule timaina lapente political social organization to ave lo chali do we intellectual na hakten na tendency itu bos oni muhadalan ni dia dan ngelo si so claim so penalty itu high power committee meeting lo high power committee meeting huruman si labangso direction mondol tuman yaro tuman instruction bilo je don kwan na tuma along le chini kwan ma sai ki long le kwan ma hem ki malong le kwan ma labangso sawi klen po labende tum angko anjot kali expert long le pela kutha expert mani dolang ma kai tum lang kongsi tum labangso high power committee long bi pon na orang kamel soni separai lo la sotong pen election na lo election aduge lahai kam ke klem mange to ratu lama si election phi tum ingni lo chingwai thulo hala bangso huchi tum separai lo report hang ke lo don kon ma pada certificate akmat tum akhir si kon ma so report lo la report lo la pun bhi itu election ban notice pilo na election ban notice pilo election ban notice pidat pe nahi halada ke do tum alang tum abang labang so notice against high court ke dam labang so notice against itu man na challenge council na challenge labang ke halam tum tabang arai nasote pensi bildu kado dekhi lo je high court tum naso angka challenge kitu ko pen doksi high court pen masi abisar ten no abisar mage non mage ada high court tum si bisar sulibom angbong setale nitu bako uthot anisi na karalang sulong high court kude meeting ingni lo itu bako hang tulo je labangso bisar dobong aputha ka bangke nono bangke indeks nono bangke akan tawatu ji thela bangso longle itum pulo bijar bang pulo itum ke doji ringkik lo koso bisis na doji ringkik lo ne bang masih paklan ko itum ta bijar lo paklan ko masih itum labangso abisar bangke itum inghong ko na nilu ketingwai ke lah lo an si letes itu ketingwai bangke thela bangso bijar hem gitu along alapan hem lo eta hem kami nuan bangke itu labang solong le itu kirai komi panban itu step ini labang so kirai kom step yang importante itu pilot kan nakapan itu fencing kekian da proposal ka bano fencing claim di proposal importante fencing claim ini idea kuan distance lo kokso fencing itu pilutan te kuan kata dalam di hai kato kelam hai kuan tukti lo an situ meeting mai
lasi nilitum labang solam hep tak nilitum aku non next high court meeting dulu tante labang so fencing di PC tum final lo checkroy lo council lo datang dah dulu perla tetapi asal soalnya protection gitu dulu ibu ujung si tum uji TV tekong lo bote lah soal step kali ini terpit lasi ledar bangke nilipudami bangke je ceklo jon photo no hang lata klipin lan bulan so message bangke kargen lo marad kumang mata tiket si lapan so asayang dengke hok heruni along nilitum rata dengke cecakkan tempen mon tuta othik dan klembong na lasi pini lang nilitum trudy ben rapan tangan tu na langkai dan election ta nilitum MP dan Chinese itu betul. Kalau datang thom di election dan pergi bang High Court case bidep lo. High Court case bidep pen nitum pulo karbiang lo lesan tentang itu. Kalau tum pulo nitum karbiang lo ngar lo lagi tu beri. Bukan ningkan situ sedang ko. Ningkan si case sedang itu Service Department dengan pasun pen. Kalau bang Sorni la ahoy tu ठीक पे बेक पे नहीं कार्बेंगलों आलू के दूध तुमान आने दूध थोड़ी बेक्सन क्लों पे लंकाई का ना बॉर्डर एरिया तक तुम सुनो अचूनो सोना तंसी नागलेन बॉर्डर दूध कुलुमी लाऊं सिता पे लुटुम ता बेक्सन फास्ट क्लेम दासुपे पितान हेम चिकिन लो आलू मचे वार का फूलो हिली का Panggung belum ini layanan tak dulu. Kata kalau kata kes itu ada dulu kes kawian, pota kawian tu malu pakai vekson lo, aja juga pota tu kecepatan tu pota kawan hok lo ne, pota original me tu tiket lo ne, dalam pota tu kecepatan tu mana pakai bidang ko. Aja pota kan original ma duplicate ma Lasorong kan justification politi bulutan ke apornan lama sih la putar kami pinter ke dobor itu para pakai infection puri laplo non putar tu ulah kecekrom atum aban ke non besar suri komno dasi hal kami dilum prajin kalau kami keduaan asap sudu tu mana infection kecun di pansi itu kami pas council ke sisi Lasi, ladat pijar along with kami nilitum kedam tang langkaian experience, kedam tang duduk belum experience, apa itu tante itu asal usul bangka nikan kepre ko nikan ikut pensik itu loh ko bang atunta nang cesongi, bang tu nang cesongi pula itu dah duklip dia kan dulu legal side ta cesongna itu ning silap tu Jepang nak klaim mana? Langsung orang pakai niltum MLA, MP, CM, EM, tim kerja long atau mata, langgap pun tip dan si pacunji pusing ini, datang seorang tum ini atau tiba tiba datang kan itu. Sudah kerjaan, orang dari putar pabrik ko, datang so kita nak thang itu di pabrik ko ani. Bijar oleh elektronik itu kerja sama lo. Karena itu ada yang harus terbaca. Sini ada output dan sama makro. Antong ini kita nanti himpen. Jadi si point of view. Abang bijar lain apa posisi itu. Ini lama lo, ramai yang perubahan terus kerja atau tidak lagi kita apa namanya terus kerja. Kecengsi bangga ni puji bangga pilih elected member pun tapi nak salam thamalong ada panggung tekepot bangga ilihin dan juru kerja itu ada alam itu hal tu ratalong lampan tapi pilih hal tu responsibility macam aku bela bangga cetere kecil tu pun ini puji nak juru kerja tu kecengsi bangga. Nanti adun tu lama bangga bijar along le alam bangga cengsi bangga Dake aron duma abema pule kelang kapang tengeng kali putri di putih.
Kecengki itu akhir apa itu akhir apa akitum doma abebat. Kalau kita makan ni, tapi kalau kan demografi masih cepat takut. Demografi lah lo protak deh. Ningkat ke apa kalau dah itu population dan kurikulum yang tak tuji, lapen dak Hindi speaking itu mau kita dak kurikulum mau angkat population tu. Demografi tidak kenal itu. Urutan deh. Dak jom di eviction ban lentri urutan deh lagi, ifrag lagi, akisu ni hong tamu lagi. Kasih tinggi lah kok kamu kasih tinggi, ni hong kong lagi. Ifrag jom di no lentri urutan deh. Kasih kecil lagi kecil tu. Paling urutan deh jadi ni ada banget. Laben kembali lain deng sudah laben ke problem lagi. Great war ni ya but tem. Jesong lo, jesong aklam lo, MPN ke hai kaban lo, MLA ke hai kaban lo. Kalau tu jesong aklam lo, alam itu nije pegang lo. Ini soal bang klaim dengan apa? Ikan dia pada bagian song doan, kita kiri soal itu kita pegang sendiri lo. Kalau tu proposal, council dan DP proposal, tapi pura lagi, jesong akuntan lagi tengok. Dia malah di hari Pancolo lelongten, hari posisi Mars proxy ni dibikin MG pulang ni lambat kita kita tengok itu loh. Kalau kan beda tu dah, di posisi kan beda tu malah kita tengok. Kalau agak apa tu baik tu ni. Ni dia tinggi kali alam ni tinggi. Lalu itu tinggi mata tu. Lapen, Allah itu nak proposal kita, malah suruh berat macam Samsung. Halo. Rara kapan Samsung pik anu kiti saja, cima yang mata cesong itu ambil itu. Kita Allah itu nak proposal bag, alamat kurdo, pihuma cesong mat non mat kali pun boleh dimiliki kadi. Allah itu tapi pun dah hok lagi baik, hok lagi. Kalau alamat kurdo alojik ko putih ini tuntas ganti rara kapan Samsung, itu tunting baik nak berikan. Kalau soal ini tunting nak speed kan lo, mojol di council permacing baik kan dia. Tapi election claim dan kukai kita mutangkan ini tu betul masih ada kacing baik kita kan ada masih kita itu dalam jak kita rata rata kukai lo kalau tu dak ketinggungan bangkit apa ingkoi ada lelo ingkoi ada leben dak aku mereka fikir kita betul cing baik lo indut nak amunita election claim dan ini tu coba kita apa kali tarbian lo aku ko am pakai fikir kita tuan tinggung baik tapi kita election claim dan kurang sedikit kuai Kalau tu ninggalo pen, ni tadi ni mereka dulu. Ini council tu tak, isi ada kemat atau ada kehan dulu. Kalau tu Amerika ni tak dulu. Lalu pi bangkong lo, election tu election tu model tu pada lama lagi, election tu pada exam dulu. Bahaya ni sini lo. Lalu pun jalan aku, ngom tu lo, tang ngom nanti akhir jom situ, arizon jom situ, lo tak ada ngom. Akhir itu pinghong, itu akhir itu kok pinghong, itu benar. Pinghong lo, akhir council Tuhan, kubom pen anak itu apor lagi ke sini lo. Akhir mai head akhir itu dipakai si dia macam tak tu lo, dak ini bulldozer atau apa peleknya ni kali, port itu tadi peleknya ni kali, port mau tu nanti lah pen, dak bulldozer kan apa dak excavator lah pen, tapi kan dak hidup motor nanti. Jom, apor ni tak kamar ni tak ada tu ngom. Apor bilo. Laben api rakam apor bilo, api bangke, eviction notice bilo. Nigre pom, pili itu lu tidak kena tereng ni. Nigre pom ipi bangke jadi hip, kalau pakai ni lagi. Apa tahu dalam dia pun. Nigre pom, apa anak tu pili itu lu bukan. Rupine alamat kudusen ini mati, ni kita nak fokus kita, ni siklus kita, ajomo, eviction notice tidak kena pakai, eviction nak claim kita tu, claim kita tu kita berat bukti nak kita penjualnya berkata, dia lalu lama buktinya benar tu dalam lalu primoy, lagi tu apa yang mati? Dia lalu ni putar demi, taran demi lo, bukti tu lah tu plek primoy kita dah kian fokus. Insekut pun market insan ri kata insek pun tu dojo duplicate lo thang action tak lo thang reaction tak lo duplicate lo
pagi ini pagi nak kotek kan, tukar itu. Satu reaction itu pula begitu. Kumalo kan tega kumalo begitu lah. Reaction apa ni? Lalu lalu dia bag, geraknya mai kalau, geraknya mai lo kali je tu bagke, milik tu reaction bagke tu nak tu. Reaction kita tu nak dia bagke ada pay order kita ada. Pay order tu dongkan macam bagke, doling ko ini je. Dia lo itu dongkan untuk ke, dongkulinya tak tu. Doling ko ini alam dan si rara katakan lubang ke, dah bagke, pay order kita ada. Doling ko ini mati ko kerana dong harus kita cek dalam dah kita boleh ikutkan kita cek. Salah satu usulkan kumalo ketakko. Laten eviction jikter je pan gari motor lo lenak taka mahal lo force lo lenak asal to dulu force ke hai पुलिस मिलिट्री के हैं आलू का फेंको ले लो सीएम बात ये का चीफ मिनिस्टर बात कैजुअल रेस्पॉन्स था का सीरियस का से था ठीक पता है आमी काउंटर लोगों ने सुन भी नहीं है बिजनेस कोकिता ऑर्डर नहीं है नहीं है इंडिया में कैजुअल रेस्पॉन्स था का अलग बात है काउंसिल लोगों ने आपको करे गोपी लाला मांगे पे था dah kaunsil tu magai tu magai dah dia orang magai dia pergi kita tengok dulu tu tengok dulu tu ni Mitun kaunsil tu immigration tempo pertama mitun polis military force mitun tipu kontak lah tak lah kalau tak ada lo kehan polis force kehan lalu lah kita le polis force dan tipu wah lalu dia boleh kan dia boleh laku lah dia dapat lah pakai pasar ni lah siapa dong kami nak cik baik lo तो दोन सुरी हिनी कथारले जे फाके अपर लाबे जाकों नंगी लाके अंकुर के तो लालू इतुंदा जिनी मुलो बिकेर करते सीता हलका कोपी अपोसी देहा देपा ना नॉट तकते नो बोलंग मा कोपी अपोसी नो दस पाइटी किलो बोलंग मा हला सोला के कुमालो थाक करते Jom sudah puluh pandang dan ada dengan potang dengan po, puluh pandang kupi si nak dak bisnes eklam bom nak nak, kupi si dak pakai tiki bom nak nak, nak kau kalau tu kete, mualisi pun nak kau kalau tu, napen muni ke pakai bang mereka ni hang lagi bang ni, ini tum kita coba ni puji ke, apa karbiya tum lumbari malam kau, rogi malam kau, munit munor otum ke hem munit kasih kim tapi kunan lo. Me dan kuna mak kelong itu ke hada pi hempen kita ko jom di kunta bahasa kodekong kikong ka koroilong style pa tikilong hitik ka pa kilong sakuni ta paklem lo bore ma ta pi acha ta klem lo tu te bangkong ko lage bangkong ko ketane kelo bangkong ko pi posi da so abang than thida than thik la ka ko ko nasi Nili kecikti, orang tu apa orang tu apa timur, itu je thami ni lah, itu. Coba itu, mangilong tenakan kalau tingkat kalau dia mau itu, nanti kita nak lapor, nanti kita dengan Thomas Council Authority itu dari komposi, tak kalau kompor kita minta kompor, nanti usaha ni maksud korang kan, kalau bilajar dia stop, kita ni ada yang jadi orang timur, kalau ni nanti nanti ada ikut tema. PGR bakso ada betul pada bakso enak action lagi kalau ada apa ada tong dulu kalau kami kita akan itu di private forum ni bakso ada betul kalau seperti di forum itu berbangsa LCC youth forum atau KLC yang akan hidung jatuh timur arus nah so kalau ada yang khusus dengan koko ada yang khusus tak tem jadi tu kata tong nanti dia ada pun kami bisa sediakan tu masih alam ni kan kami bukan tu kan alam ni pun halas sohur, labang so kete so tak, kalau denok Thomas Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Romhar, terangkat tinggal kan ini itu alam kita tumbok, la FCC Youth Front apa yang kita tumbokkan, labang so kete so apa ke, alam ni jinsi, tangka maham ahin dan kami cerap dulu, lapen alam ni pan kapeklem toy asosiasi lagi itu, lasi Mahai katok ni alam pen agensi mo advit na pada kalau ada orang kami point of view pada agensi PGR land aku tak KSA yang penting mo arok tu mahin pen ofisi pun.
Churolo, kami kan bilai fa, MP, kemudian akan kado beda, sonja puan. Oh, lapangso bijar ke nonghet pendek itu kalau dia lupa alam bangga jadi pilo, kalau solong nelo problem, pena joine, mana itu orang kesudah ketolo, masih langsung bangun itu. Komane ke sigen dia buka cipu ning kiso bahai ke dolo tapasi udar tolo koso sigi klaim pomaso hormu bang ke mane patir piplu la sohru bang nang kaden posi ke damten 2023 ke bon fai kuni lo 246 karbilo station no halada MBC Bhavan Kumar Arjun alangso bijar putra hal kita kosong lo, tolongan tu, pencengok pinang bolong hal langsung reply pakai pulsa sini lo, nanti lang libang kende demikian itu lo, amat sih hal langsung pen ini tu kiasi pen bangke, akaplet step hiko kita ingke sampai media pen counter video kiasi pen, kata bangke presiden video alangi Pawan Kumar Roy ke Cini lo, nak bijar lo ke Cini lo ada pangke illegal si dopong. Cini lo dalam hal bangsa sekitar apa tak karju dulu pangke lah pangke karbian lo orang pan kopi ni ke lang kalau sopo lo ke map si jahan ni pusing itu pasang pulut. Harus orang deng si kencol. Amasi papadam tu. Lalu tu bantu lo itu ke tentang Januari artikel se karbir pesmen gorjen tu beli adoji kono. Halasu ke 17 Januari Meghalaya hala Rasnat Mok Nenya Sanjukta Song potong Presiden kan memorandum bidono labangso pijar bejar orang pihak koden permanent solution sila tu kan. Langsung si heglong lo. Sedang halo bangso ke hutan ke kita hidup pakai ini tuh tak cuma sosial media langsung silong lo, amasi ini tuh cinggu enak kok lo, langsung pun hampa, akhirnya itu klaim rapat kado, we SSC tuh mereka dua cinggu lo, SSC aja sih kan josong mereka dua cinggu lo, dengan pula langsung pun hampa ke, serius tuh lagi, akhirnya hala related benar lo, Pawan Kumar itu sesuatu yang karjun tuh nak pelatung di klaim lo pada lapen ke ini tuh KS ni SSC KNC lah tuh cinam tertensi lah presiden bangsa approach agency otomas terbuka lo cuci tu na presiden lo bolo so sampai cingkai lo presiden apa protokol kita tuh cintong lo itu hari sampai itu prepare ngana akhirnya mau opini itu cinta lo pun polo kita ya terus sampai something lo sedang kawan itu lah kawan mesti cintong lo nggak solo amal lama thalo itu ke cintong pada long le sitane RNSS tuh ke nili Yesus ya kadulong asom dah pada ratu mentu tu orang pakai koson itu kadulong le pila kode latu mahal kile roh te channel hitam lo latu mah channel hitam lo ko laso lo le hormu dah kicun cina jadi hang lawe laso kapi dolo itu klaim nangko apa sih kepang ceng lo song te Februari lah sebelum Samsung sih dia mana thega di pangcengan tu sih. Oh, beri di ong itu saya beli tu dapat pangceng polo. Langsung di nani, anu bangke, keruni dapat ke dongkam long dolo, lapak so kecil sih lah bangke. Ni tu asal dia pula barang solo. Solo ada solo bangke di depan atau dapat kan polo le. Tapi bertalong lo, lapak so bertalong pun bangke. Ahok tunai kapre pela beda yang dun masih lasot bangke inglo ho presiden kabe lono apa pelo aso timu tinggi dalam benda George bangga apa ex presiden और ढंग से कहीं बेटा नहीं दो मसी ahok lo nangni tum dak nang to na ko daki cisong na pulang lo langsung beli bunga bang bangke ahok lo apu oke hai dinso bisa cuti pero lagi aja secretary latung ke tu nak dolan ya lo masih
kadung me sentiment kadung me dolo la sokar de nong na tu ba ke puthor ni ba ke theklong mo je hadak ke komane party bola me kar ke he tang do re kiso la so ho mu pensi ka pe nong ra kadung ke ho chu dolo control se de lo komane ke po dolo sentiment kar ke ke ba sentiment ba ke nong puta kar pi tu mang dolan tu ko jingan kar ke ke ha putte ka japang ma ning si pu pho dolan Nasi nasi orang pak pinangan na asal itu tak labang so sentimen net lo, jadi tengok. Nasi lalu lo, lapel lo juga, kiasi si lumpur panggil along, bide kami siang kami dia lo, misi paklan lo, alatum hanke ni sekitar pusat misi pasti sompu, labang ini, hanke ni diherde, kiasi si pan toilong ini. Sedangkan hal abang so ni pun bangke jauh si toilo, bukan ni bangke akan hidup dengan lek curut hui dia. Curut hui ada ke toilo bukan ni langsung kan curut hui, langsung curut hui bang alam thi langsung lo, lo. Alam bangke, toilo jadi sudah jauh, lem thi jauh asal problem dah ke lem thi sudah jauh. Sedangkan si thailong lo, lapel ke toilo buris tapi si top secret sisi binai mesti dile matha laso top secret binai pun dile matha ba kalang chi matha hela ta dile ke thaklong bangke o la hai bahuni sai ka du ke asian dile ra ha ke hai si ki paklen pohon bangke kumane la ba ke la den ke lang ni tum ta me ang song ho nyam thai pasun nam bu aku da le ro kai me ni pohon mesti dile ka matha da alang ka se den ja da tu la so lo ja hui bangke la so ni si me matha da Pelalo, langsung pu curut ni bangke ahok lo, dah political yang berbeda sosialisasi kapre do KSI dah ini thong tu, komane KSI organisasi kapre khalet toy, anak tu kan pu tapi toy dek, si SC tuhan SC jupon SC fan ke toy, bangke kopi ni, latung plan thekji, langsung ke theklong, pelone. Hai ini sudah sombong, sombong. Amasuk sombong lo nak dipaklan, sudah menjadi ketelong bang anak paklan ini nang tunggu dulu. Ni kami kai kami hang join ni si, ni kami pasti som tolu, laso dianjar, labang sum ketelong. RLS tu kopina lang sian perlu kacicar pun hai laso hamu cun dia tak, som sini, perlu ketelong pasti anak ketol kai tu. Jadi laso pasti lah anda apa klaim dulu, som sini ketelong. Sami aku ni kita tulung lo bangke isi bangke kalau lo ala National Political Party lo situ tu benar lo akasih satu National Party ke sudah aku tulung lo ini tulung bangke kayak kan kopi ni kita tulung sih sudah National Party lo bangke resist untuk kita kan Kongres dan Jalo atau kita sohor muda ciptakan dulu tulung lo mesti ni ke tulung lo apa sih untuk bangke political party dia regional kepan tanpa itu norma habit untuk lang kita harap bangga kinan soto thelong jila sohong bang sidame non bangga political party yang di bawah mata sisi support untuk prote komande buat waktu itu episode yang country leader kok dikomansi Nang semua orang tekor lo, dan helang dia orang kerja ni pemandu. Awak kita ni APSLC atau apa nama dah, apa cerita untuk long leh ada kehan, apa selalam kita akan long kita begitu lo. Lapen no participate tu deh pelan kita ni kelang lo. Masih ada kan tentang channel hajong itu akan tesong ada kadang base escape kartu lalu escape akan tesong kalau siapa ke PJR tak sudah menjadi itu maka so akuan yang konto pasti nanti tu kecil ngahut pakai PJR along participate tu dia tu sebab kita menol di mana itu maka so isu tadi yang konto kosong masih rata tu maka pasal so maka efisiensi tu masih dan lima Kuala apa? Isi teman buang dek konsisten kok konsisten bangsa aku ya lo.
nang lihin ben kopisi paklar cipa kapen nang litu mai stand koping by PSLC pen. Operasi Karbianglong live any Karbianglong live conflict fight dalam so program dalam itu conflict ke one pot dalam itu mancurolo aduncu panelis itu dak doan dan sombong pen elected bahagi pantame dili pen curko audience doan tu pantame kardon ini pan nili itu memphanakar juga ke sombong alam hesi dan arti pondok nili unange pacini pan bori pondok operasi BGR alam phe BGR alam phe bange dunge sensitizing mate awareness ka chipi chu asan se non bange man chu le athema nilidu APSLC bange on record nilidu social media long kami langkame 5 years 6 years back a timeline ye kami check kami halada kami itu BGR alam ke Roma itu pon Roma sorpan pacini pon kupisi BGR bola ke lapen kupisi ada itu pikiran kenan sorma kalau bangsa orang itu APSLC ke clear alam itu Roma sorpan ninggal pot Roma kan ada itu kan pon lagi on record akhirnya kisum hektik lo labangso BGR lo kami illegal encroachers illegal mane non scheduled atum nada nake encroach ajo tribal area ini tum karbi pancenglok inglong aso tum jontu janawar kacu pangren rong lo me kitik lemna ko kacu pangren kathaiwe sehla da ki bidang ni kai bidang no jalo bukalake itu clear akon kom lasi BGR alam APSLC pe jesong hairi we are the first party to introduce BGR alam itu berapa persen dari dia. Aduh tu, nilit alangi itu pan narji tu lo. BGR mate karbi. Akan didol, upi posi APSLC berkelada, cerah bunyi deh. Mate attend deh lo. One thing we want to make it clear is that APSLC itu langsung movement lagi autonomous state of lapen 6 schedule ka strengthening Japan 6 schedule aja ko macam Japan jong sila bangsa 6 schedule ka pangtangi program te ilum kardia dum det ka ge ilum pangtangi lapen 6 schedule as a constitution ta ilum pa authority na pipi kardia te pangtang jong tu lasi we have been facing a bad experience fighting with the other tribe they must have been ilum wrong kecadan kuki te ilum wrong kecadan Garo tu dengan kecadan, kapre kathe dengan kecadan begitu. Lasin itu communal account itu APSLC pen point tu te, but this time BGR land should be evicted. Lapangan itu biar. Komando evening ke. Today we are very lucky. Our honorable MP is with us, honorable MLA is with us. Alam itu elected lo. Among us we are not elected. Alam itu saja komplain lo. It would have been much better today if to learn from honorable CMS yang keras. Alam di pasar, isi alam itu mati long kod. Tidak alam itu Delhi dah mempunyai banyak 3 minit, assembly long dah 3 minit lah saya mungkin tahu menang lagi mempunyai jauh. Lasi election declaring kalau kemana? Election में जब कहा है क्यों? Council लोग कहने हैं क्यों? alam itu si election macam kau macam tanda kita boleh dengan public kan di dalam problem. That is the point we want to raise. Adhema, sir, as a journalist I'm here, you will have time for that audience. You will have time. No. Isi kapasitasnya orang sampai dan loh. Ada ya? Let's make it clear. Lembre. Elected to lembre. Pada buku, alat lapangnya, APSLC atau kita berada dalam relasi ICU ni dia, nanti tuan nanti berpilih alam nanti jadi lo berada nanti cuma pada bor nanti di pondok, jalan problem nanti tu, alam itu apa ini? Kadu lapang, lambat kami pikir berada nanti cuma kantor di konji, nanti
Masih dari The solution. point of view. Kalau dari point of view Kupima stand Kupima. Every party is united on this. Masih ini tuh Let us not blame them. Let us not blame them. ala yang ini ya. Tapi non, lagi arti Ini. kacari Tuhan yang kayak Kali. This is political. Nang itu mapanda dan jadi para porti konpo. Ale pada dan ini nang ilang Siram nang ada problem. mungkin Pak. Eviction. Kali coba itu participate kamu itu mapanda tuning dilo. Point number 2. Ini tuan project eviction. None of that panelists to under question keres to digital keres kali. Why eviction bisa claim director? Lapan dia claiming bang kumanda. Dia claiming dia elected tu mungkin. It is very clear. Mana yang clear bilang mah? All are clear. Elected tu si claim po. Elected tu si election claim po. Elected leaders should be on the front, not on the back side of the public. Lain. See. Ini as a panelist, Lamoy tengok, nang itu. Kali coba itu. yes. Lasi, kalau kita perlu apa ni? Nanti tadi, nanti itu proses kita yang ke job jalan. Agak mereka step lah, yang sudah pernah paling mana ya? Apa yang kamu ni? Lasi, lepas tu. Nampak dia point of view apa kita tinggi solution apa kau nanti nanti malah kita tiba. Our greatest solution is no solution is the sole authority for us. Ini dulu MLA dulu, MP dulu, nasional dulu cerita menampu. Dan sih dulu, klaim aja saya untuk nanti, berapa semua kita tiga. Point number 1, ajar saya klaim tak, elected bisa mengadap menampu. Itu pun 10 lakh voters. Alang itu represent dulu ke. They should be on the front, not on the back side of the people, not back side of the public. Lain loh. No, kali no kita isi bang point of solution dia macam kenalan itu mahir pentu. Jesuk kok kasih advice tu kita kena not and on to. Kasih nang itu sinding tinggi pun aja bang kaya itu I stand to bima. Kalau si gaji solution apa kan itu lah. Tu kita jadi cip pula bang sebab tapi tu nak jom saya advice tak jom si tinggi lori aron nanti kalau dia lah itu politik tu jom kita pastikan. Kasih asap tu tinggi pun kita pasal tu lepas tu ni itu. Tapi nam tu kan ni elektrik ko kabi locale asong kakong tu ban idamnya no dispositif teron alane ke no ke ese no somja puno jepon sikami pijar la bakso len eviction nanti pu alo ka pijar te ka pu promesa tela ni bangke dak aja pun pen piniani yang kata song ban presona sinan itu mai stem apa bukan jong si ka deno tomat jong si kan high power komiti penalan itu masa yang sekian pembangun putipu Kajong si nani tu makeman makela, makeman kunci potan dan makeman songkon angking si lejima, labang sokak. Nani tu aisten ban pacinita. Seperti si Churro, Norris Carolina, termasuk Leng Ho, termasuk tim bayar tim saya berdiri tu masuk bayar long dalam komisi komisi tu. Masih Ho pada bangke militer militer yang song Glembon. Maka isi kerja apa yang pulo. Lalu bangsu bijar aisu budak dalam ini apa lagi? Hal dah itu hal warna sih itu pakai kategori dia hal warna sama mana? Bijar dalam kan ke aku kita ni pilihkan dulu cari asal untuk arah yang bisa batai hal warna dah. Nilainya mata ceteng heng nangko abis dah. Lalu Bisaran itu Caribbean long semet melanti Howard along Pijar along the semet lokam so ASC youth from ASC itu kenalan ki balik itu langsung ini kar kali ASC itu berada itu kamat kawan hal agaknya pilihkan dengan termasuk council lebih tu mungkin macam lo de melanti along ke Pijar along itu sida
Kedamkan apa kita lihat datang ke Karbino termasuk film Cini Lorda isi tahun kadi KRG Angri dan Hadan Klan. Hala sohut kita nili kedua kali cingrong pensi hala dati pijar along le atau datang ke tahun ke KR nanti posisi yang apa timur pidamkan labak so kasi sama sudah. Lapor hakha sudah pilih itu karbiyoter ya software lah pada hari jam software maru tu sika pangcengo aho bola tu ke karbiyoter हमने का प्लान और कलम so हमें के प्लान लोग से तमें itu karbiyoter tu anak ke itu tu ter kata so हमें के तमें के karbiyo. Nah labang so lama ke di dalam rumah le curoji. Kasi labang so pijar alur kan klepo lapen klepro la nini ke sanglet aho tu tame alang tu MP ada hai pen itu MLA sarak hai pen hadaka longgango lapen penan sulu kodaran ke kita me dolo kada alang tu pini ni hanan cing da tu thai ne kita me alang tu pakai nili apran da tu beti rai ulan ke poma bukan ke karbiya khai tu ningki pungo sulu ningki pung heti ko tanong te amena huna cing ne sala na bola tu ili tu ka do ko kita me ili tu ke pini kita me PJR isu ke laki kemana parti isu kali le karbiya isu ke dalam posisi ala itu apkan ke raikom dunanji itu orang kita itu ke azab itu kita isi minggu ke bangke jengsi bangke itu tu merada siapa katang samji apanto kalau bangsuan ya kai itu main pisar kita me sarpi pangcolong leke Mars 7 edition po bucabai kan lerna lagan lihat itu situation ketika pantau labang soalan perbaikan lerna. Number 1, lapen pini pijar alam beli harle po labang soal phong kacing wai pun ambil itu phang ke lake. Jadi fruitful visual kan ada, and hega bang ada. Lapi labang soal kacing song kon ang ding sida nang jima pulang makan lapi lagi sinaji pini. Ada abili penok itu karbilo cari asam akan karbiarat apaan ke karbilo atau amos kampil atau bangai peco bayi dan nanti lakukan agen thare tiga bangke pilih high power committee dekhiyo lah supreme power committee dan sen jatuh dalam mereka contoh yang kok masih apor sen kan dari parti heko uthor kopi itu telah boleh bosan yang masih apa tu contoh ibaratnya hai putar ramai kok labang so pijar Iksan nanti pada bakter kecil rap kantor pom asam japu pegang te lesong lo pertalan di suti ko nasi labang su kecil long kadiari penting lo labang sorry hari mungkin su labang pada tidak diporong kutia lo raiko masaki hari den pen penakan soalnya kepintu tunta ada nggak tuntunan lo ada yang mungkin contoh dari ahli yang pik guna kok. Nasinan itu labangso akan tesong aputan. Nangli itu maisten upima. Rakan kupi dapat lari. Toh kaksi akhir parti tiklop lah. Northeast Star Delight Himpen. Bangso panel discussion mati lah bangso debate ganti lagi lo. Pini lam cewar nang cepong nang carunan. Berikar itu nggak pongtin alapu. Jadi benar par ke puau kan sikit hege itu sih dia orang itu kaya. Karbino kan dia cuma dia pilih langsung kaca semua masing hong prong langsung pilih kaca mai sudah nanti discussion tu bima usah minum magada asap kado boleh karbi yang lo pilih yang apa benefit discussion kalau dicipur ham kaca hong kaca jauh konsekuen terus nasi langsung kan dia cuma cepat dia ada insan jadi bima konstruktif kalau bangsa itu cingwai orang bangsa ini bantah nasi kecil sih pilih kaca pocong dia mau pijar akaca semua lo labangso akaca semua lo bangke karbi anglong along aptok anu ido karbi untuk angke edition kena ko bukan lagi anu tidak dia lasi laso akacesong laso movement laso pijar hari nanti pula kan pijar kupima buka bacini hal laso mangke bangjok abang parti bangjok song lagi hitung si keda apa ku beda lagi baklu bang buka baklu parti salah laso lapan dak dari apa ini tu kontan nang bukan deh song kangnya pang ada hanin kali kau pakai apa ada pijar no ke edition ken nanti hari ini bukan dia kasih song aku itu video
election claim ke hoy behind the people non ilangan product re OST ki pe kusi kusale pilihannya ka council pe ke OST ki pe ka moso alo council pilihannya thang ka intimation letter ke order na pheklong ila bagi satera ake hai alam lipan ke OST ki pe kusi pu alam lipan si la hapra ka election ke claim ma inding si alam tu claim kusi pulasi labang so akache song long bangke batu apa ku batu song nilitung si kaca songa pangceng, nilitung si la masuk kaca songa tur, nilitung si la masuk bangkar dapat pangceng, nilitung si rat pada masuk sentimen kedua pangceng ke batu orang sudah cipu beda ni labangke, kalau itu nak lo cunan po bahwa malah ni. Lasi apa mana views nak kan dulu memang, dapat ni kecisi, amo itu langkah asli biar tu lo. IPHS ni kita nak hai, Victor masih nak orang itu pulau, labang so kaca songa bangke 6 APHSC के 60 ला तुम अपन 60 के राय कौन ची लापेन इंग्लैंड में सोफान के राय कौन ची अपन मसला मसला पार्टी में जैसे में abang kita patri lapen alam itu lah masuk prinsipal masih kolom bisa alam itu kolom alam itu man curu lo alam itu man manting evidensi ini tu lipai proper kita alam itu man lah masuk kaca song kita korang ni kita kita kecok cikir itu kokna korang ni ketika kita masuk dokong nak ketika pun awal apa yang kacini ke pun awal pohon masuk apa besi tok jirman alam itu mah coba lu sama hal masuk kaca song lo masuk kacing alam alam itu 26 Julai dia kan 26 Julai kalau 26 Julai sih coba lu sama alam itu nggak beda dong lapan alam itu mah alam tensi Inglo masuk hana pakai kanji pohon masuk pakai besi ni itu tok ani kaca song pakai Inglo masuk doa hana pakai Garo tiwa kuki bece glok kape mana tal. Daniel bahasa apa itu tok tidak bila alam di mana itu cokang lo. Tapi alam itu dia kok sidang beda lo. Inglong so panci musi inglong so pantalo inglong so panci ini lo. Kata ke doa parti so bron cipundang lo. Kata so kasih mereka tu nai program deh. Hal so kata so lepas tu nong yang tidak stick dongan wale. Cini cokang cokang so nggak nggak sampai. Keranji jangan dibangun alam itu sampai cingwa cing saya kan masuk kaca semua catai yang orang itu menjadi detail. Lapen aduh pun non langsung andai bangke bijar election long jasa met peti cunce akhir dia sungai kubima puluhan deh. Abiu sih nomor macam dulu tu bawa. Akapre kali jasa met pet langsung bijar dong si election campaign puluhan deh. Non apa tu si political will dong si tu parti council kata deh tu dong si political will dong si tu puluhan pilih ta election campaign mereka. Tapi anak kita political will mana langsung crisis kita kok campaign pilih bangkai isi beri hal langsung bang indang ngomong isi beri lah pusi. Kap pomsi aku pini pena pusi itu nggak masuk dari mana peglong langsung pusi ada no orang dah cesong nak kok. Lapen langsung itu nang pelukan deh anu tidak bang buka pilih jauh si council kacari itu pelukan deh jasa kan laki onglo karbi si cepat pilih lagi long susi cepat pilih so kacari so pipo si karbi yang ngomong karbi cepat pipo si karbi haren lah mungkin lada ke inglo so ange karbi cepat pilih karbi yang ngomong ke karbi itu cepat pilih kok masuk cepat pilih karbi yang ngomong ang ke karbi itu dia jadi karbi itu mencari ni boleh karbi yang ngomong ke karbi itu kirim bom karbi itu ada kan orang karbi itu intang kiri itu isi di kafe kain long so kain kita kiri buncok jadi karbi itu kiri dan dong boleh deh kafe kain long so kain kita itu bom kita lagi kasih satu kopi di pradal so sudah pun akan dari bom so cenderung apa hal so akhir dari bom si kafe kain long so mana cari koncapan tu hal so apa tip desi ini tu masukkan bom nasi labaso bijar putar dong, ini cuma kikian clear kalau jasa net peko bangke, anu tim kan pe bangke, High Court order doko, council dong katanya council dong arcak dipilih bangke kaya High Power Committee, lapen High Court pen isi order doko ko, pada waktu isi order doko jadi si pilih ini cuma kikian ini dia doko lagi anu tim tak lagi dikir. High Court pen isi order lo, hawa lo mana lagi lo itu kapal usi kijut lo mah. How that don't come to mama? How that don't think you did yang dengan mama? High Court kira kira mana kicik antar kali ini mah High Court ada situ tapi kok bukan. Lapen langan pelotan deh hawa itu istiorder udah pun bangke hawa dah ke jasa net bangke nifai krisian di karya mai itu ke krisi lapen krisian bangke High Court dan ada High Court kes dia tu. Hawa langsung ni council tunggang dan standing council tuhan cik kau itu dia dah tahu dah.
Jong si High Court long jong si case hearing doji program ibu dapat ke notice long ji. Council standing council tu jong si notice long ji program de standing council ke bangkok program tu. Bahini dan kong dia por bidan tu pun ada kapre. Ame thang vacation tu kong tak dulu. Tapi aku kapre ke jong ke. Ini jong si kardian long termas council tu jong ini jong si corruption case program de dia boleh soalnya kong kaya ni. Kemana senior ada kata authorities oke so oke dia oke kaya dia. Si tapi ini PGR oke. Akes ani kone kardian long except pun saya kasih song ke. Advocate masalah cetoy dulu. Kalau masuk kaca toy dulu dalam dunia si akes sange ogos fine nanti ya. Kalau nanti istilah dah itu boleh. Kalau di council atau si kapan kiri. Lasi kalau hearing lo macam sebentar bangke. Lasi laporan par bangka stakeholder kilo ke doning ko ini pangcok lagi katu ya cinta tu. Jom si doning ko ini tu si stakeholder long cok lotan de 2004 household hotel itu. Dom suri ini lah 3 household long saya tu lotan de. Dom kau isi bang stakeholder long lotan. Anu si kecil si bangke doning ko ini lapan lasu di bangke 73 atum kopini case file itu. Dom kau isi bang lotan. Si tane dom suri ini tak kan eviction keklaim dia proses pada council tu dekli kita nak follow dekli. Binian dah follow isam ni ke. How does it keklaim dia ang thekam nak sudah theklong lo. Ang dengan keklaim lo mahal jurul lo. Sida me amut bi keklaim dia pakai nom jesong jot claim jot dam jot claim jot. Bini BGR lo mahal ke yang pilih BGR lo. Tapi BGR lo bini kekam sida jot thang pada circle tu thang ke division thang ke keklaim ke nam jat theklong lelang itu. Kali lagi interrelated ala 72 plus kali langsung bangke isia atau labang isia view posilah keceng isia view pikiran kita ke moju labang yang mojar tu nak lasi high power committee langsung order bangke court dalam sesi order dalam sesi election ni mungkin mesti ada si pakai dalam starting ada si koi dalam isi oktai sesi dijong dalam sampai council dan aja kaje perang kono sodolang dah hai kopi nak kaje perang kono sodolang lah bang klaim fencing tong kan kai nanti nama dah halas solong de tong kisis nanti ba fencing kai jodang mon hadak nok stok tapi tidak sai selu halas sodin nong ke council dan kopi sodolang scheme de nok saya dah klaim nang bol sampai halas sodolang lah alam ku klaim de dulu kapre kopi ni lagi klaim dia lah awal saya sudah ingkir nang kopi council dan jod lo halas bang ke order lo high court sampai ada kubina council dan dekat pun bangke hawa nanti perang nanti bawa nanti perang itu. Lapen latai sono, lapen adun tu bangke hawa so kaca sonan tunan dan kubi pernah saya so views jasa lepas kaca tamu tu lah. High power committee pun, high power committee say no, high power committee no kita tu bangke isi kita kira kan go tu leader tu saya selu. Ini tu sonja ko saya selu itu apa yang masuk kerja belum ke Allah di nak pilih belum tu lo, Allah tu turun lah masuk high power committee lo itu. Tapi PGR orang eviction claim nanti komen tente nipai ni koi lebih cek lo harus kita cek koi saro inut abang buka amo bola ni di sana ni jelo inut abang buka eviction claim nanti di jelo nanti eviction claim nak buku tante pilih eson back claim mai dota is PGR lah buku te high power committee pool lo masih isi okai itu tante pilih high power committee lo kedulu natul bukan power do Bini high power committee lo kedo kibo mato council authority tu bukan dah kalau sebenarnya council authority na angkat ni kira mana ex minister do mana ex CM do alam itu dah kalau masuk high power committee lo bukan power tu kan alam official tu ni lah apa penetrate tu apa sistem tu apa penetrate tu apa tu power tu tanggal tu power ni tapi hal masuk high power committee man ke koi lok alam si bini bangke election mana bini pena kulok si hal masuk dengan kalau tapi lah masuk high power committee ke Jasmine bangke election set dolo council authority tu dolo secretary dolo election keklaim di produk re laki alam itu masih aku dolo bangke isi okai itu dicok. Nasi kabar dosi ini kan adun tu lah masuk juga begini bangke gadget notification apa? Anu tindak council kata dia tunggang mau ke koi bangke gadget notification. Lalu orang bangke orang pangkat kerja yang tidak kena setiap hari Jasmine bangke. Gadget notification dan awe jongsi gadget notification jongsi do produk eviction claim unpo jongsi awe produk eviction claim ini. Hala sogan si koi tim. Laso gadget notification dia ha alo pre bidang do silong bidang do kape pre jam tinong bidang do ha British mat ani hul poksi kape no bidang do ha so ke koi masuk adolo. Sita me tum lang nang produk te gadget notification
Doma abi makala likapa thinan ki dinoma dinoma por ma ete ke no dinoma se abi dera puto alternative ko pida biloke election kosom si inglepo lapanan por da jong sedang product le asam kan piloke along ke kita election ke do biglo itiaro along tin along ta all this government record could be mana do house record ta base yana to election claim darang district of sonda election claim di jara tu no ta darang district of election claim ta PDR ke election ke hal da kata abi tame hal kata orang di election claim da ta lake kardian lo tumas council ke anu tin han ko ke land belongs to kardian lo tumas council ko ke longe ja ko ke chingse ja ko ke thipur ta ke la solo ke la council ja ko ke legislative executive power ni tu no asap itu macam terang mula solo ba sari no mangke gadget notification pak ke koyor pen election ke claim de hala mangke akapre khana tali amo be imperial ka lo political will ka be joini si lapen rat chali ka ba the joini si la masu election ke claim de ka pangre la se hala solo mane rat ke ko thik the lapen ka ke so mangke si thol bo tunje te ka ke sang se la ka pdr de ka ke so mane tun be nei lapen thank you ke lo de ka ke sang se lo ni du ke Penana malam ti apa kuti na long point of view madalang itu I stand to be my itu habis dong lo nanti ke ong tung atung along pen alam dia bangkit kan dulu council authority atau mapan kaju labang ke tuhan lo PJR along le election labang so order kopi posi election sedang malam te cepat kan lo tapi kita isi ala labang lo kalau don ini kau ada doni atau stay order High Court long care file na masih judgment hadak long leti ka ba ke awon pen hoda te awon lo lara ke election on le ko debor kita ni awon long pen long sila hoda te High Court pen sabi ancho along le bang kapha le dia bang order long get lo ini alam te ka isi ban stay order ko dalam High Court alam sikap lo nasi High Court alam ka pen Sabi panco along le election dia pan order dari ko kapi. Tiposi karena non termas non sila tu election sedet pa. Labang solam lo lapen hini. Kantang jiko lipai ke thokan ni ada karbiala tu ke thokan lo. MLA ati hai kunjung ka deko kapen. MP ati hai ka deko. Kalau bang sopar bu alang le dan revenue department tiga hika kalau bang jalan insentif lo. Kalau dak kalau tingo alang le lakcak kacipitekan ke Heri itu lipat proxy ani, sabi panco along lebaket, harle popusi, hadak aral kemapan karjara mapan lakcak pitikano. Nanti kopi proxy harle ledaklah, ulah bangso hak karjara itu keladak lah, sini kantung lapen agoyo kok. Nasi MP akan hai nanti bangso alang kerana di pinjaman dari pen, suni deko. Kalau bangsi yang misi stress bisa important di biar lapen dari MLA akan hai pandang ke juga question isi gaplek alam di pandang kasih apa alam di pandang ke tujuh pandang jasanya pandang halada kato babi suri ini sote aton lo lapen halada istilah order ke aton ini kau ada ini mesti pulau kato babi non pilih saya sebenarnya ke dong hari si palang si udang lo lasi dong hari ini Don Palu isi apartment ke doan suri ini atau no because election sedang malabang solam di sini ni panang arti sih tapi rata pan MP akan hai dan rata tong kami kampung upia posi alam nilam cakap ke public sedang pan nasi ni panang question tanggal 18 dan jangan kita taklah rekam saat dipancu election alam ke MP no IM applying for Ola so parman di netlo chol bedi rata tu MP abam di netlo chulu lo kado we kum panta katang hu bo bangke itu kado we katulo od katang hu ta ake hinu kali la bang sa kimi lo kimi assign katang hu ta katang hu bo bangka ake nan so Uwi ini itu nung anggo teknik, bulu tende, itu uwi paling nung si tanggo ada lah, hotel ada, cokilo lah si tanggo mantan di situ dulu. Isilah mangke legal aspect, apa ini tungke non teknik sedame sorkar sekarang MLA, MP, council, sorkar sekarang. Si sorkar sekarang perlu tante
Sorkar aron guideline ada mukha bangke ayah kalau kekroi ni tu nak kekroi nak toki. Si sorkar lo kang ni lunle tu bangke ninji misen aku alam apa. Kalau teng bude son nangi ni kita harus si son ting nangi dia lo. Setame kekroi lo la sorkar ta jadi insai nangi. Lasi nang tumin pen pakan dak membuat tong hega nangi lo. Eviction notice kilo, eviction notice kali krepo kipige bang cisik tong tekhe di lang le kerja lang le 45 days 2 months atau dipinai podle, lakukan lagi suggestion dah bagi ni sebelum hari. Government nunta 15 days pencek lo, 45 days pencek lo, 2 months lo ta, natunda pini. Lasi keceng pen 15 days per panceng lo 15 days pen si lakumhan ka lakunda bujoji tu chini mati tu 15 days pen notice pen bang high court lo bang doni ko rahini tu case file lo kupiamen lo case file PGR lo le nitum kedu ko ini si ditum hal election ji Tahu lah sila sokuran insai nanti. Si PGR mana lagi inklusif loh. PGR mana lagi inklusif loh. Doni, doni lebih damda PGR loh ke lelapo. Doni ko lebih damda PGR loh. Akhir si masih ni itu PGR loh lesi gitu. Dan itu mana kali ni kalau sila sokuran itu mana insai nanti. Kalau sokir si film private undang loh. So ini lasi hal asolam thebane doni ko rahegi si bichore baki bantu khari lete laso akuishona banke kalide kali si mileku athela ke PGR bole inclusive loke ये का पूजी रहना है legal aspect अंदर बुलाते PGR alam mention कर किलो बुलाते लाके inclusive लसी नीली के निगे जो चीज बुलाते ओके धमन अंदर कली lawyer कली ता as per my knowledge के निकलो PGR alam dan takisi nitu mupanga ka kali kita ho lasi nitu manenta yani puter lake donin ko kali don ver pita me PGR lagi inclusive kusini lagi mata lagi lama nu nomor pakai itu people lo lah kayak boleh itu lo nak betul deh siang pada people ke bekam ni sekretar pun deh ini kejadian ini yang dia ke alam tak apa. Kita lahai biari jumpa bangga. Itu memang dia kau masih mana itu. Amasi hidup kalian ngomlo paper kalian ngomlo itu mungkin batai hutan hub tahu lah. Lagi biar oleh nanti dulu oleh bukan batai hutan tahu dulu. Setelah non dulu bagai lah cukai pelangi lo dah kalau ini kita tuntun lo lah supaya pakai continuous kita nak kisah macam si kekau lo. Kalau software lah continuous kita kisah kekau lah. Nanti kerja tu mana pun cengok itu tak do itu cerah tu lo non itu dah ajak tip pelangi songgun po. Itu dah nanti jatuh tu lo naga pun tip lo high power committee seng lo nanti high power committee ke seng lo si nanti ke pene ke profit lo kude लगातार ना लोग सजेशन कीने नहीं लिखुपे high power committee kan si sudah pun likhupे सेटा गार्बेनो तुमस काउंसिल तुम मथा लबांसो इशू के पॉलिटिकल इशू के नहीं लबांसो इशू के ऑर्गेनाइजेशनल इशू के नहीं लबांसो इशू के लगे कार्डिया के इशू असम से तुम ट्रीट नहीं अपोसी लबांसो आखिर के कार्डिया political social organization KSA kado kawe kado intellectual dengan bangun rockwen itu jingwai sekarang sini pulo kajingwai si high power committee kesen apa proposal dah high power committee power dunia ini bangga lagi ane kita power function ini kami kiri kita cek roy lagi high power committee kesen cek roy ini si itu
high power committee decision ate si claim mo power ni ulit kusida dengan malam lo power itu ulit dalam lo ta ni pakai cekoi masih keseng orang lah lagi pinggiran ambil orang apa ada konggo mesita me dalam ikumta biar kesong alam mana cekoi pembiti sudah pilihnya tunggu lalu lagi dalam mungkin dihitung Sonsuri alam patang-patang matlah kami BJP ada ke nak kau ini pun national political party juga ai ada ke kandoi lo kakandu Indocet program kita pun nilitu kan ini aju matang kalau tak ibu sampai kita sibuk kali apa sih proses pensi tunggang mentok di laben ahok alamnya itu lahai cingkai insai ke itu along illegally silakan doji limpik lo puke cing lor sistem le tunglang doji convince abang ka claim nahi claim boli hala sokar ke claim hala support ke claim nahi nune nasi pini nili state government law and order tu mapan nili pilgrim na mujungte ati along itu mapan langgai dah election road thousand a force na bidun adoni si claim mo dulu koloni sonson kaya ini France bidat si claim halbang solo tanleban state government itu ani atau pen kardengo adui apa yang mereka jawab nani bukan sifat syarat itu lasi penapati lahai itu bagai proses tang pen itu PR dijual oleh election nanpu foto berde law and order itu benda kerap long dekik long dekik pen imam tu bisa termada moi kardengo cross country lo asu pulen hindi pulutan itu pulutan hilang di mana moi kardengo cross country lo asu pulutan force lagi alang moral support tak dulu alang bukan all side dulu deh karena bos konselor lo kata sudah goreng lah tuh kekal kita mau cerap itu tuh puan ini lo lagi langit kini ini kaprek sini ini sudah aku saya sudah next tahun puni ini tahun ko le raja maraja berapa karena lo bos konselor lo asu tuh ini kan kupon nalai apuni apalagi gore ko lagi puna bukan sari soal kita next tanam poson son ke nindi bukan tanam berjalan tak nindi bukan mate karena kemas council lo decision lo kota ni asu ani buat juga di lapu ke lagi langkah sufficient lo mah puji ni ke mata nak ini lagi mohet lihat nah nanti lo kota lihat lagi ini non mata pakai kihek pen nanti ini lo kata mulai curu lo nanti rutin ta apal ke kemak adalah so kenangi seperti nanti lo lo hekan rutin sih lah so katang hukum sih lah sonten peni tunta mata nang tumpen tiga tokso belai sih misalnya saya kalau mau ikut sih itu nang tunto peni tu keklaim tu tek sih tame langkah jalan election tadi tu ke bayi cocok segitu. Ado depan kan lah lang ekso toba kolong tu toba gitu. Kali perlu tadi election di sini tak kena. Asyik kan loh. Dia juga puan si kaserong ni, orang berperap ni, lasokan ini akhirnya ini bulan bukan ke lah pakai ini ni loh. Sontikan di peribadi. Sebabnya ni juga keklaim dan sukses itu mulut kita nang dikomunikasi sonte tu sih ni mana itu tu. Nanti langkahnya lagi juga nang pacun pino, duduk dulu ni dah pacun lo. Nang langkahnya itu saya kita bawa kubur kan, bote fencing mari pun itu. Tapi dah tu sonte pilih itu pun. Tapi natural boundary tu lah. Natural boundary tu angke problem ni. Jadi isi 4-5 kilometers का distance वाला natural boundary है। सो natural boundary कभी आना पड़के fencing वाली दे जी fencing itu macam lapu langkah kan। तो बाकी ये क्या natural boundary दो को natural boundary lah
langlai di dalam apa bahan program ini. Si aja lo nang tu kalau ini nanti kita menonton nang akan curul. Curul lagi nih, alang itu kita jumpa. Tornya itu ada Tony, MC stay order to job. Lapian langgam petang deh 1982. Harusnya sekepra, program sekepra Tony, ayam putih posi. Thirty headed loh, macam di posisi ada yang nonton betul thirty high headed loh, aku pernah kan, ini cuma society orang aku soal lanti, aku soal aku yang kau mungkin dalam bahasa petang langit tem, alam itu, eklan itu nama petang, kalau mereka macam peneliti kan cuma bahasa petang begini kan, belum dia kan yang handle berarti apa? MLA nanti hari ini support dalam voice speech itu kita isi digital dulong pen sini itu sepak lang kumpak na lo alang di pakai ini tanam di sepak lang kita pakai ini mau kita upin ding pek lo malam aku tu lah lalu ini soalnya bang lagi tapin pen tempo tapi ini kalau kita atau bagi ni aku lah tapi dah pakai si minggu lo lapen kalau stay order bagi calling pada ini akan jom si bandar lupa. Tapi lagi, kalau yang sama lupa, apa bagi lagi alaman kurmasi ada pun diri bui kena. Kalau jika macam alaman kurmasi ada lagi diri bui, apa yang inklusif, kalau soal ahli dan buku penulisan lagi ni, tu diri bui dalam kita, bodoh orang masih pulau, dah lagi kalau council pen order IP nombor Kalau nomor bank Sumpolo dated 2002 with the report shall remain suspended only in respect of 22 numbers of petitioners. Maybe English ke tekan dalam dalam sini bagai kalau order suspend ke only in respect of 22 number of petitioners. Nanti la 22 houses atau dibandar masih kartu kepada tadi longan itu polang di sini karena kita kontaknya niri putih la polang belakang angkur abe putih ini nanti jualan toko. Lapen itu pun alang di sini dan langkai dan duduk lagi dalam pulau dorong. Nah itu ikut kita high court kartu kami song tenglok dan katanya tuan dan ini nanti dorong kita nang itu apa mira lek tena kata long ya pan nang itu tapi isi alam itu bukan isi alam mana kita pakai bukan dulu kalau ni tem nang kaja lo ini sana tem hut ni lampu kasi tidur lo tani dolan lalu ni itu ini sana klaim ke ni bukan kopot just select de la ke dak kalau dia lo BJP bulan tadi bet yang kalau BJP itu just select ke alam itu kita ke amai kalau tidak lagi alat kembali dalam Muslim tapi religious minority atau Pancasila atau isi kelang ini atau etek apa dulu atau orang yang kelang dulu. Lalu ini budi perbankan lalu dia jangan itu Muslim pakai itu ke orang proporsional itu kami dulu budi non ini itu. Lalu ini kan dia jauh dicop sih. Tadi kaki Muslim atau Kaya Tuhan akan hektar dah itu kita kali ujung di lalu dipuji putar deh langsung bijar lo kata ke Hindu majority dulu dah Hindi speaking dulu dah jauh macam ini contoh ke Emirates kata deh kalau sorry lalu itu apa tu kau ini rasa itu dia atau aku dan lalu itu election kita apa ke lalu itu ada Muslim atau Hindi misalnya kita kali lalu itu apa dia lebih kaya kan kela jadi misalnya demo bukan atau bagai nilai buat arah itu dia terkandung kita melihat pun lepas belum nak pokok lalu High Court order pola aku cakap dulu High Court order dokumen bijar logat kaki orang demo ada lah hati pasal lo lepas High Court order dulu deh oh lalu apa yang kita ada High Court order kedua tiga bangsa ada hal bangsa yang pasti itu tengok jadi ratu jadi. Tapi ini karena tiga orang ke daerah bangsa itu terkini. Lagi putar tidak mati. Alam sekejap kita lo. Nasi lalu alam si ratu lagi dan hubung sini tak lagi dobong lo. Lalu apa kape kalau dua bulan tak kita lagi boleh lagi lo begini. Kalau tak kena kalau tak kena. Dulu itu,
alam lihat kali tak maklar dipuji dengan buatan teh apa kali pada kita. Alam klarte jikir ada ali edo lo ade kecebo kare pelik tuni dike. Ade belangkanya ni vekon dulu ni vekon ta mia to ko kita belum lonjo. Kada lah sokar belum longa misen lu boleh nengi so ni orang pikiran polo la ta pon seta la sokar polo kali nah itu ke mia pasti kamu lonjo mana itu ke mana mia kerja tu tu mau ke foto potai kerja sudah me itu ke komentar di mana kongres atau government dulu FDC atau government dulu tapi itu ke la election belum ke state government में force tapi langsung ke एकदम practical ni sih sini lo sebab ada penon bangala state government dumbini benya na bilang na ni pe election dah kuyo lo kita nia atung kali dia juga election lo lasi kalau halam lah itu lang segini lasi itu mage nia si jedai lo sama si film pop lah kita pun state government dum Guwahati itu ngalai belum lo election ke nia hende ada pun lagi ke kalau bangkalan zaman lasi pulang lagi ke thang lagi cokci bang nó nanti nunggu ke kelang po nia pasti lebih bidung lang sebenarnya masih kita belum muncul ni lah tak kali lagi Hakru dalam ini kali lagi tapi instant tu state government tu bini jadi Guwahati itu mulai kayak election ke nia pantar ke tu kayak election lasi langsung ke jadi neses bina ni usin nilikan macam nilikan Stay order apa? Tahun itu ada ini. Stay order pakai kan pakai kan ini pakai ini not inclusive nah ini dah boleh benar tu nanti itu aku dong dalam sudah ukil hal Age khusus ini dah jok sih dulu dong si pun ini gini jok sih ibu ni nanti dong waktu MP ada apa yang kami dia itu Nili kali tu, kat tengok alat si, inghong profesional lo. Upia porti, lamcat kita jadi publik jadi masalah terbuka, ladang alam, hari terakhir. Kalau kata kau berfirman, ini tu, putra kau kalau mudai, mana no one is above the law. You cannot dictate the law will dictate us. Jadi, ini tu kalau sahabat film dan tu, penggong ke akan dia pun, tudeng ke akan dia pun. Tadi mana? Lasi sampai kangcua long mereka lagi eviction lepo. Lapen ke notice tapi itu, lapen ke amon nate 90 days naik, lasi non alam 34 days dam itu, lasi non 56 days dolar, labang so 50 te, nede tu law and order kata boleh tu kan tinggi kerana ko, labang so sai ke tem kom lama. Lapen ke ini tu labu cipu ada nangga saya lama ni, dah apa pet alam lo pulau te, ini tu malam land right away ini tu lo. Kota kipi arong kawe laga komalo kepo lana itu kado we sosial media lo nggak pegang lo arah inti situ lapene ini tuh longle pelan ini tuh pada punang kita mato allotment use and setting apart allotment lapen ke setting apart lapen use apa nak suatu itu mana ta ini tuh kado kita kacau palu kacau dia land belong to Karbian long to masa asam sekali dia nggak usah itu. Tapi saya hok High Court Supreme Court yang dengan challenge lo tadi itu mereka. Ini kayak itu bisa kita try itu rumah. Dan contoh, masih ada arah inti kata si kepos, arah inti kata si kepos lo, ya land apa ni?
Tinti kata asal posisi poslo para 31A land comprising in autonomous district does not belong to district council and it is owned by state government. State government nalang itu. Ini tu kota tapi ini apa pet dan mereka dengan challenge di dalam posisi ini tu langsung land lombong dalam apa pet dalam mana. Baik, lata ini tu Chini dan Lasinon 56 days ke lapika bante ini tu 90 days ke nangko 34 days damelo non 56 days dolar lahana bante nangni tu kan ningtin ningdon pen jong homoy lapen ke kartian lo autonomous consumer pota pidet ke lapite kosonsi sarte kancoda bihabi cuma kecerai dong lo di lata ini tu cantum ni le nah nona bante sumdet podet le pula itu kelang dumplong kita lo ini tu masalong le bangke ini tu pijak punan orang dalam karom. Sir, peneliti terduga enggak di alam tebelan, Arifan. Ini tu mah MP Sarkai pulau, dan lo ini sebab pulau sedang di pulau. Laga hok lo, kadang itu mana constitution penansi arung itu di dalam sana. Lase saat di panco along le abang ke non pulau election pulau, laga nalang itu 90 days apa sih jom kami lo, laga confirm lagi deh. Rata on record ni, 90 days apa nama itu? Kes itu kau mohon benda, laga so kes yang itu menjelaskan kau. Kalau laga so akhir kopi jeros kopi keklaim dulu angkat tangkan itu ada. Lah, tapi khususnya nanti tu kalian autonomous council long revenue branch long damla aku tidak tahu endemic dan notice. Langna nanti 90. Hodang le damla hangga aku tidak tahu itu lo. Another few more days to praise 90 days. Jauh ini. Now my point number 2, sir. As you mentioned that local is about Guwahati High Court related to the council rule alam lata little para 2 sa para 7 little High Court order yang long in 2018 tadi para 2 sa para 7 alai conduct election rule semanin go Yes, ni dong kan. Kalau ke High Court order, ini kalau di 6 months ini kurang. Ayo dibuka. Lastly, nona ke how many bills? Itu mah bill yang muka. Kau anda dulu ke tom tang di pita. Nanti ke buat klaim bilang di gomoti. Election kakondak ni apa? Electoral preparation dia apa? Rules. Kalau jauh nanti punya kan तो देखलाम पे करे चलो पे चलो ओके इसला में नाम तुम जोसी नंगा करे दामनो वो आन लोमा करबेंगलो ऑटोनॉमस काउंसिल पे बिल का पठाइला तो गवर्नर अप्रूवल फन गवर्नर पे अप्रूवल नहीं मती गवर्नर अप्रूवल भी मती के एक पन नहीं मती लासी rules itu mulai lahir itu tapi not only electoral pada land election itu kan bola council procedure itu amendment lahir ulang electoral preparation la bangsa putra rules dia nanti certain rules have to be there but that particular rules have to pass by the governor nasilah lahir itu kawan itu already putrayan sebab itu kan problem ke, itu ada kongke, dah kalau itu mah problem. Lasi, itu ke same party lah, BJP yang tu है, itu mobil mereka ini kan kopotong है, setelah langsung problem orang ke itu perempuan. Lasi, nanti makro balik yang lain Karbiano autonomous council pen kupipia bill lo kaitan gubernur lo abila title do tarik do
la en la ro na ro pi na ni kum kem ma kem ke ma la na tu chi ni to ni kum kem ka tu ke ya na tu ro out of topic itu discussion ini nanti kalau apa pada out of topic ni kita baik governor house lah tapi sudah lo out of topic pending Government document is secret document lah sini ni. hello out itu discussion dan lo ala lepunta nanti tentang Secret document lah sini ni. la pe out of topic itu discussion dan la pe long le ala kong awe ini tumolong ko bangke ASDC andolong 1995 agreement ke cetok first April on land alienation protection program la so apote neletum non 2019 si la bangso abin la bothai lo governor long pe da state government long si mananda ko 2019 la si ini tum la kadok we long le phelang halo ini tum dachrai nai polo dangte ini tum non 125th amendment la bangso 10 autonomous council of Northeast Long Jakong Kipiga long la dapat sila dorong le ini tum long le phelang ayat on anda long le coba not la sila dona ini tu out of topic thinking yang deno MP salah sendiri aja kok kali sekarang itu dah point longle nam jalan di pulau len aja kong itu long abe pulau len aja kong abe pulau alang li len and revenue yang tu bom out longle pata 5 lakh something applicant clear dengan one number one so ini rumah seron non MLA lo rumah seron ke hai alang li urut ke len pata kami itu so ini tu dia katakan hai kalau suatu topik tak mau kasih lagi dalam pulau kata dia tu CM stated in front of me. Akhirnya pada dia discussion. More than 5 lakh applicant of the land owner. kali lasi kami punya ke cuma ni peki mana tapi ini saya kalau nak lasi itu dia pini Immanuel Pota Niadi Pota Tipot lo pinang ko 15 years ago. itu poti lu nanti kami Pota di dalam lo celana ko lahai lah tak mujib diskus tu nak Land and revenue apakah jangsi? Kapag itu matopik pen itu discuss kita. Sudah menong pen itu jasanya PGR lalong le. Amo pen itu main topik kita bawa pakai PGR lalong le lo kana sarti panco pan order alulong lo kapita piporsi election sedat mapu. Laso topik pen itu ladakan dapter satu pen ala ni pen ala ni cepat lang lo sudah ala ni pen pipor kajun jalan dengan pesipun kasi nari pak porting lo. Iya pen. Kajun ni dia kita lo mini desi. Nangi bang election lang bang lo masih dengan dan rakyat dia walau nang jok jok lo kita di sarde tangso kias lo mini sih kini yang tunggu lo lada sarde tangso sarklo kita sedang lo kias haidan lo hamren pur lo sedang lo kias haidan lo putok da sekretariat lo kias tangso lo dak haidan lo mak hal tumbang hai pur lo kias picong lo para mananda pagar itu tapi nah hal dakkan hai pur order di pinggir lo Karbiang mo autonomous council of Nancy appellate authority piano. Upima council ka decide si non ke council kan ni ke dili ka suni dilo. Dake bata isi hearing lo alang itu han kacetere ki apor pino ju common dili ka suni rajur bing kong lo ke potone. Dili ka suni dilo. Tapi non ke piano kempo la pulo ke apor tambong ko mati dasi amo dalam kadang buat lo apor sot lo coba 90 days kugani kita on record 90 days itu komponen itu. No. 34 days kami lo 36 days dolar. Di pokoknya kami dolar. Appellate authority ke Karbiang lo autonomous council masih di pilo la tolam ini sampai kerja la tolam ke di nogo nomi social media kenapa pinang bom ini pakai komponi konto. Coba lo. Non la bangsa putar lapuna audience anu pen pusi pupo rara itu pen si umane kajukan tu ninggal tu pelutante apor di kolelo hala pusi kecil sehari kecil ngiceng jongkok larikan lapu pampikkan aku pun kan tidak nikah kalau dah tidak apa-apa ini lagi merah kan kalau pulang
Kumapan provinsi ka Jui Jiman jong itak nok laten net kopik aputak. Pardon, nili man sini nopi, nili ke public, asal man sini gitu. Sama nili nam thik ka Jui kong ke non ake hai, nili kong tiki bom MP ake hai ha. Laten isin ni kacau orang ke pada kali tu Garbeng Autonomous Council long ketek kere long le hem photum pangge alang ni tum long ake hai MP tisosa lapen adun tu pangge alang ni Romhansa then di Karjuakan saya pangge pulau MP ake sarpan alang ni bang pulau le pangjo sangho alang ni tum alang ni kita pangge 90 days pusi pulau laso notice ki bang nanti tunggu 90 days bangke first spend last laso notice asal mah mate posona type nanti tunggu notice ki pima laso masih ini dekat sini kami tunggu. Awal lo attend 90 days lo ini tunggu notice pihak lo no. Non 34 days damela non 56 days lala laga apa nani jum inghau moi langgar. Tapi order kopi kado kopi nanti nani pulau deh revenue branch along nama kali deh CM tahu secretary along pen nama. Sir, nedi question mang ada puinggo. Jadi laso notice nanti tu case of it. Abang ke first time last lo mah amate first time na tu pun. 90 days sampai lo mati. 90 days sampai pada pintu dapet lah 90 days. Nanti lo dapet jadi tu step next step. Labang yang nanti tu first notice puja di kalau 90 days. First notice second notice bagai first notice. So lapen public no rana atau pen komalia paku ka judul kantung alam hidup kan mah. Kumapan provinsi ka Jui ma lapen alam thik upik ma na kapla ge biasa. Halo. Kalau ini Gujarat Karjoji bukan kayak ladang itu elected bahini tu makano madulena tak sampai jauh. Jadi mohon kan bubo beli tu sampai pangso along le alam sampai kan lego. Jadi High Court pen order tu ada eviction sedang pulo. Sampai itu langkah nangge sedang 2022 anikam sampai dah itu rompang long. Kalau dah eviction sampai halang di tempat ini metang kalau di side itu masih High Court pen order tu pasal tu amendment third asosiasi teknologi. Sampai period itu 30 pangso long le pakai appointment maka so High Court long ke High Court order tu kok sampai council tu kan और पुलो इलेक्शन से जैसा से फेंकोंगे लसी लाना है जिस पर पुलो तो नमो पे हमारा पुकार जो खास लास्ट वाला था तो कौन अठेमा बट्टा इसे इलेक्शन नोटिस पीरियड तो सामने अपोर्ड अवेल ना इलेक्शन से जैसा पुलो से फेंको लसी नोटा तंगे 90 days पर पुलो तंगे इलेक्शन में को कुछ नहीं तुमदा लिंक करो लपाता तुम चुप कर दी बाकी लालो जे तुम मो पेन पुलो विजय आलों ले तो सामने पुलो जे तुमदा फुलनी रिव्यू सार्कुल लोग तो सामने विजय आलों ले तो पिकार तो उत्तर वर्ग पुलो बापू हिंदी बोलने ना सामने itu ऊपर जुदा ना तो काउंसिल kan sekitar kan dulu. Nah kalau tu long sampai nonton dah pakai High Court long lapu kecetan lah tarik kes kipi tarik, kemana petitioner tarik. Jangan dah tu mal sampai prapjin pen. Eviction cuma eviction sebab mesti dilihat lah bang. Kaju kan tu. Lah kalau dilihat pen lah apa coro. Yang bicara long le sampai. Lah eviction cuma eviction sebab lah prapjin pen. Lah. Oh hello, nanti lampak kan lo, meo lo ada. Judicial court lo ada kalbi tu mah eviction lo ada non eviction sedek lah. Lah soalan ni, lada kayak eviction tah nilai tu kado kowe lada don ko an doma kado we sal we EDFC lada a komiti atau pen kado kowe lada kedo anak tu pen tinggal rapsar tu alternative along le nanti kilo dan itu dampu. Puncak kalau FNC alternative
ke balong neta di situ pita tu. Lapen ke adat namanya kitur ke jadi ni saya ada eviction nampak berhola terus. Kalau itu boleh ke eviction ada lalu neta pilih neta alternatif. Lapen hengi tiba kan tuang atau we ada ni tu Bidial along neta non proses tampung lo. Lapen ini tu tak tahu kalau kita istibet lo tak ramai ni kalong bukan. Lapen istibet kan jesok kalau nanti ini tu lem pun oh lapen lagi bukan sih ini dia pun kalau lapen nanti tu tak tahu kita di pun lah. Lalu apa notis di pada salah lekson dah. Belum diri satu kalau People putih atau people putih, kerugian people putih, tutor berbeda people putih, people long da people putih, so people lapo masih kecil. Coba dong. Stop. Kilo ini aman kilo MP sekarang sih, ini orang kadus ini kalau, amu lagi argoin di Qatar. Lagi kan ini kita balam sama lepas kalau, je biang lo ni terlangke council yang kembali dari state सरकार से improve mesti alam itu. Ahalo land subject ke lagi setiap lo sida 6 rule paragraph 3 along landam pulote power and council ke biang lo termas council along sedelo. Lasi lah biang lo termas council aja kong apa itu kami akan coba dengan di council ini. Yang 12 kali kosong kemat harus ada persoalan kali mak jadi tengok lah bangsa interpretasi contoh contoh jadi begitu contoh saya kata lo mana laga kami allotment use lah kan setting part of the nama community nama kita hola constitution expert pun nama kita hola lagi nama hola kali kah Katen saya tak pernah lihat yang mana apa pengalaman lagi. Cok. Soalan pertama, debate itu, kedua itu kita protect lo jangan lah dulu ya. Saya ini non itu people of ini. Ada disundan apa ini di, ada itu kita protect nih. Non ini pada people itu yang sisi hoda bang, lain election ya kong itu macam itu. Non rules dia, oh atau rules ke, ada sih Data project namanya lagi global approval. Super lebih MOS 2011 along itu makan long lay ada konkret Delhi itu lah. Land revenue, land settlement, land settlement, land revenue. Lah, hai, nanti land property land apa kau lah orang pulang lah. Cok ini tuh leher pakai break lombok karena cincin bukan pakai after MOU and after MOS ke now today in Karnemo Kona. Cok curul loh sir. Ini tuh lonely apa cara pakai break lapang spesifik atau topik yang pada itu cincin cetam loh kan? Lasi Doni ko ya Doni hatung case stay order do. Lapang break itu mati posisi hari ini dan laporan tentang itu authority pen maju itu loh, lapen saat di pancong loh di posisi infection sereklah, lapang sudah sekali ini tu malam pun loh, langsung stay order tu, ini tu malam ke, tapi dulu loh dia order lagi kali, pakai amat lagi ibu sekali high court loh ke dengko, lapang semua PC judgement, PC mana so judgement ada yang pensi, kalau ada cekloy tadi, mau cekloy mahal si, inform nangkop po, masih ada koan si, council standing pen dalam di paklan dulu paklan hekima lakukan soalan lo kasih lada isi kajukan tu lalu karena mau otomatis council kan notification kais ke July 11 kais ini masih stay order lo mau kan itu kipu bom lagi dipai kerihini apa isi ada itu stay order bang kalau so next hearing nya tiga bang ke berkemapan August 5 non kedap cuy pakai cek dari dipai ko ini nasi lapang so hearing lo kopi alam desi keklan lah, langsung pun ada apa kali cuma ya. Kali mau waktu cuma kok kau tema dia dah, cuma tanya kita tu lah, tapi aku dah siap kau aku balik cuma kok. Lapan so pun aku bang ini kali tu MP ada dah cok, lapan ada le, akhir hari sekarang
5 August ni hearing dulu, labangso hearing dulu. Kupialan basic lah, labangso putar tanpa kelasan dan dalam pitching. Court alam ke hearing apa ke dalam makna election mana dokumen si nangha istilah makai lalu itu makai mungkin jalan ke nanti makai kupilih si makai kan dua government si mungkin rupiah boleh ada dokumen tidak mati PGR alung ni kalimat talang jadi itu malu dokumen ready kalilah boleh time jangan kok kadang kita legal part kecil loh legal time jangan kok kita itu pulau ayat tu pulau PGR bukan ada kupiah jadi division sih nana kita court ke lang koi mas ke lang koi pun kami jauh nanti itu tok sulung sih wayo PGR bukan ada pihak hukum pihak notification sih nana jauh sih court yang accept bukan je legal lang koi tapi apa yang hari ke je labangso notification kipi labangso British adin pulau labangso itu paklan ke paklan ke pulau kante itu election kekian mo ipan smooth po itu mau pewas diwakil tipo direct election proses itu cisik nih po seta jauh si ini dokumen yang ada lo bisa alam dipilih memang dokumen yang ada kuih kami lagi kalau yang lo kalau lagi ultimately ke karena itu termasuk sesuatu lagi lah po kalau langsung ini duplicate proses lo claim po kalau support mana mau apa itu dikirim dan non high court lo makai itu pantan dokumen yang hang kalau kante dokumen dihekkan dokumen dan non itu kecil pen PGR pun ada lepas itu dokumen di dalam lama bukan high court Tadi besok kalau apa bangkit dekat dek hari lalu bangkit lalu si time jangan kok deh demo otomatis konsep dan tip ados konsep bangkit dokumen sedang hang lo maksud dari dua bang apa cuma hang dulu orang time lain ke bukit nanti masih silong kami murid putai lo wati kami murid putai lo diduga itu namun itu malu orang yang sih itu masuk dengan sih gahai ulai naik kote most welcome jalan bu Jangan dong, kalau orang di itu ya orang apa dulu. Parti cek kan. Parti atau bukan tapi kamu alam di apa mampu ini itu lah orang itu di dalam kelas itu. High power communication tak hello be. The high power communication kan koi itu lah. Council itu kopi mah responsible council dia nak kali kadang high power communication koi juga ke. Kalau semua kali dia nanti juga kalau masih kurang ber. Lalu tapi adun juga semua ada lagi pulang ke DDR no documents DDR bukan itu dokumen semua mana kau kalau kita baru dapat dokumen nanti boleh gigi baru dapat ini dokumen senang sih tapi ini tuh tipu kan ke alam oprek district nomor kalian non diisi web of district mana lo 1946 ini kan agregat notification of district dong kalau soal alloy backup saya away produk the division kan mungkin lo don't di do produk division kan untuk hal tak district dong tapi lain produk dokumen kami pilih kali lo 1975 में क्या पुणे पुलिस स्टेशन कैसे खड़ा था इसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड हुआ था पीजीआर विचारानी सुलेनो khusus orang di पीजीआर में oldest government record along tim amuka Indonesia example yang kono dalam district of election kekek pीजीआर का hal data gadget notification jauh tamu election kekek kali hal data oldest government record kupima oldest kita punya bukti ke dogma hal base mention data election kekek kan ini tuh dogma ke oldest kita punya hal data government ने dua dong Lapan 1946 में क्या था वो agregat notification reference number का order letter number के तो एक केवल का लो लोगे kalau notify lo कहाँ लगा order number के लिए how so reference order nanti mesti bilang loge lapan an part का ini tuh council macam kau nggak tuh lah tapi kalau so kan lah kalau teh kalau play ka oldest government record base versi division plan bombo langsung ada kan langsung pakai ko ka coba lo langsung ini alam li itu pulang li jadi kalau ini alam lagi है alang itu pas suggestion muka ta coba langsung dah claim ni boleh juga kalau itu kalau nak itu tinggal alam ni tapi
people are getting it. People are getting it. Huh? People are getting it. So kali ni tu di bomba tu okay. Nak tu ni nek tu boleh berapa lagi? Jadi, so kali ni. Nang room yang kita lakukan ni. Nang room is not the way. Deh, ada masih ni bukan ke? Nang tu ada suggestion bukan pilih ke? Ada kalau tu pilih kekem ni nak pusing muka dah berbalan le. Tapi everything lah kita discuss lah. Hal power committee lo nang itu dalam ni nang hapo discuss nang tu suggestion muka dalam mo so dah kem ni gimana? So dah kem ni bu. La so dah reference tu. Yes, most welcome. Lapis di sila pakai lalu itu pakai high power committee kesengan alam hebat terlalu je itu isi more also participation. Government along lalu tu government along intellectual, social organization, political organization tu anta nampak participate ni je pada masa high power committee kesengan. Masih lah bangsa konsep kan ke orang tu macam kalau jadi si lasokan ke pilih council dah high power committee meeting di dunia mom. Lapan orang high power committee lo non itu himpen dapat lah suggestion. Jadi bang division kita berpilih. Division ini benda kesampen hidup kem ni pun. Lahai kadang orang suggestion ke mos mereka. Nal tunda pano, singga ina, lahai bang disuri di pecah seroy na. Ada ekor kita cun dia siapa. Tapi alam tu masa itu mereka misen lo tapi mau high power committee discuss. Cok curu lo, nono bang ke kirimjian deksi nang lek lo masih that suggestion dapat conclusion. Dan jom si opini authority itu apa? Nanti tu macam suggestion bidung di tinggi handle dapat district tu pelutante. Nanti tu apa suggestion di bidung dia apa? Dapat kiri palang terang opisi tinggi jadi macam. Lepas tu aku tak publik kan untuk perbankan kau ikut lo. Tak alam lipan parti kita. Dan hari kemarin sih kat cuci mah. Lepas tu ambil tu lok lo tante coba apa? Benar juga. Ini kan becar tu. Agar tu ni makan ni replay listing a situation ni tak orang sini. Itu ni dah kota ke itu ke 15 years sebelum dia online. Replay listing ke bangku ini korban kota tidak. It is more than 90 years. Lasi itu mah kota people sih itu mah kota valid dokumen kan dia mah anutin dan anucap. Cok saat itu lasi lelet patah pun kakak. Aides itu lah lombe kan full masuk right kok betul itu mah halap valid district mah sobra review pakon anak kota kan belum. Lasi itu dia masuk kota kan lun ke hak nama tak council lima di kota kan. People Cok itu land dalam cerita bagaimana topik kami tinggi land. Curu loh kan? Itu engton ikut. Di sini masuk tinggi land. Kumapan sih question. Nang itu kupilih satu kantung. Lu berarti pen di kecaran. Langsung discussion long pen nanti tentang kecaran itu itu. Langsung discussion long pen positif areja. Dan the problem aku meminta towards kela. Jadi langsung toward solution pijiwa. Kacik jom kela ke judul na namu panjang ko. Mungkin MLA sar datang lo, MP sar datang lo, solution kipi. Kopi mana tum suggestion lo. Non ke tum ke higher committee second ta higher committee ta lapan koin ane okay. Cok. Senang, mana hidup anak tu mana first accept itu ke Cardinal Thomas Council pen non memang aja kau mengenal tu tapi kena istri claim pu baru tak cakap lawan first accepted lawan. Laso dino itu jago dipidu lagi tentang ke nanti kita arai tu kita arai tu. Jom sini laso bijar pen leader sikit kita nak cunjil. Laso leader sini nak no. Appeal lo council pen time against appeal lo je innovator nako laso tim lo bang nakuno si pilih saya jom pilih lo sudah tahu number 1 number 2 kan ke mungkin diplomasi kartu ni pensi asomnya pembalik kartu tunggal akhir laso alam buat MP sama kartu alam itu mithan ada talk so bila ada time against also for repeat kartu mana I intend
intention ke nami positive cibida tha athe dak to sorto maste panne kunote kromansi nivel le ni nivel le laso posi kuishona lo jako kipidu je jako adin lo ban kichok che kunote ke pakke nai bang arai dot pasli lasika nilika ningarono je PGR VGR pan inupe cipinda kange isme lasom cipinda kange Karmelo Thomas Council pen Arjapino itu Arjapino te Dahulu dicurjia keluar Lapel isi pen kiri namanya contoh pelote Mupen anu kutipia saison mokan Jadi kunci pacoy aku Lapel isi alam bola Adhe dalam itu hek anane Adhe dalam itu kecingwa itu nasi Top level kecingwa ima Bulan itu kan tulung legal acok Sahulah sebagai nongkat itu gini Adhe itu top solo nijelam nang nielam kan hek papa itu Ington sini cari sini bukan sini bukan lalu Coro lo, saya ada lagi nak. Kuson ni pakai kuson saya ada. Kuson pakai lapu efisiensi ramai pulau Western Bengal di provinsi apa. Lah pakai kopi lo pesen ni dipilih lo. Apransi na lipat mediator pen kuson ada juga. BGR kaca song na itu cedon dunde pulau panis aku na itu cedon dundu. Ladak na itu pulau. La BGR dalam kan nang pulau dan itu badak experience lo high social angkota kacau lo dosai lo. La sok taksi di sono par lapu nang itu mas person kathar danghu lapu KSA tu hala kaci songa bang ke lapu la khai ang bo kacau lo ipu nak tu isia penen lo kan si nak tu dunde dah na mate nak tu belek political game puri fancy nang itu hala dunde dah pe. Nitum efficiency kace song ahopet dinamikum ilahadam. Number 2, thala. Usho kale answer na kale ho. Number 2 kale chop number 2. Puja number 2. Pame hai? Puja number 2. Hey, thala. Ye puja ka chote. Thala. Kale. Kuison terjun ke mai parai do nak kuison kan petani don pakai asema nani tu pulau je bijar kace song ke hitung damu ke bukan nani tu presiden je kata si dikari deh deh nomor 2 kan ke polisi nani tu memorandum bidang lo memorandum bidang lo sami siapa haladah Kalau itu memorandum PRP media no kartu hud APTCL pata itu memorandum pibu yang mereka putar kan bija kan parisi nanti itu ready itu kan disipan memorandum bidang tu beti halada langsung memorandum lo nanti itu ma presiden kan inje do je APTCL pata itu memorandum pibu artikel 244 implement puri kan memorandum itu APTCL belek penetu Mak EPTCL sosi lalu memorandum di bulan laga mana asal tu video lo kartu lo pasti di confuse lagi. I don't know about video ini lagi video lo pisikan je mana langsung kita jadi orang nangar juga. Lalu hal mana itu bija kacisong kado kita cisoin bulu. Hal dah macam mana question ni aku cakap. Nanti lagi cakap lagi coba lo nanti pan apa nanti itu nanti pan pakai Kaplet tiket panangnya lo, nanti pakai EPTCL kalau apa pakai, nanti tum solar project atau pik tanah dan operasi, nanti tum memorandum TV. Normal bijar bukan nanti tum istilah bukan nanti ajukan. Lapan nanti lah picture. Solar project bukan. Apa sih? Kalau pu, kayak kami untuk masjid orang ini, kecilan orang jangan tidak punya. Ahok lagi sisi orang jangan untuk masjid kecilan orang. Orang kasuan dia tengah itu dah terpandang mungkin masih lagi cerah loh kaita. Lasi anu tidak nak blok kan? Artikel tu portfolio kita ke dulu dokter abis itu boleh. That's clear. Adu itu. Ya, kalau ini pakai kata. Nanti lo kata nanti. Poin nomor 2 ni apa? Dia kata solo. For apa? Experience itu kan dia tu. Ini tuh kita bercakap dia jauh nanti kapalnya dia itu karya itu enfield itu otomatis rapid movement amat ini itu 2005 itu polo itu tujuh juta dolar. Lagi
labang ke itu kan bidang ke kan itu kan we are disrespecting the masa, we are disrespecting Kopi. Let us bring together anda cholo itu dia mungkin oke itu kita dapat pimpin lo. Sehingga non violence something kali parliamentary form itu sound bagus. Ini tapi violence kata song ke kata kunci ke council ini progress ni. Cholo lagi nanti nak take Cholo apa sih apa? Akhirnya di komen saya. Kalau kita hele kaman ki और करना मिले हो जालो non violence Cholo oke Cholo nanti kita kata Ino lapan kapan kata isi kajuji kan saya pro pijak ko lalu paten ada kali tadi lo dari kutima lihat jadi kalau pada juga pilih kada kacang wai kada ko merah kacang to apa mahang lang dari lo kalau pada yang gitu dulu lasin no kada kacang to lagi council member mate MLA lapen kehala itu tuh pakai council member MP DP lapen kapu dikrom manse lapan ke DSLC lidar lo lapen aku lihat sombong tarik dan lidar lo lapen kukia sih tak lo lapen hal aku nangtung tiga tarik tak lo nangtung karena yang lo lidar selo nih saya onde lasi bamon puas untuk lebih korte bangkro oke ini tuh dan name topik kali lagi buko saya so hal tumbe aku ke bangkro kapan aku bangkro netu tek kan lo sampai nangtung korte bangkro kapan Yormane ngomong lo kongkap leng ngomong tanglo ko ihong si odret lo ante dibusi lo kap leng lo pet ante kap si lo ngomong rok lo pet aku pakai itu bet lo ante lapa anu tinta lapa rok leng lo pet hingga sobat tak senang itu tindakan selo po lasi nak juga biar alam tak jumpo untuk memastikan alam tak jumpo itu alam ini kita lasi jadi kita itu kasih tunggu bangke hei alam pendong alam ini sibet itu mereka ini nang suka lah ni dia tika kayak murid jawab parai kan ni anda ni jam sama anda ni dia juga nang ketindalan kali nang suka kita tonte dulu lagi ton masuk itu ni asom pergi kita ai suara ni sudah sekali sian ni dah hello ni saya sampai Cholo lo direct question jo lah apa apa yang jadi non dak ini tuh long kedo nola elected members pen kaprek non inti sangho kapal sangho lopar sangho laten lansia sangho tumpa alang itu high power committee lo kedo lusi ke memang nili penali tuh kan sampai sote thangalam abe ya turun pen lah high power committee apa OPC ke dama nanti tuh bulu lompo nanti tuh saja sok bulu lompo akhirnya kan jong si nanti tuh saya turun di pulau tapi laba ke itu ya si jesor sama dari mampu ini tuh kaya bongsi nasi ini di bagian tanda isi saja sok nanti tuh mana ngacuni dia bagian mau nggak digroman sih punoi polis sok punoi antong tiga tahun punoi nanti tuh mana nili kena curi tes lo high power committee lo bayar nanti tuh tak dulu sih ini mampu nili lah Cholo lo ini tuh intoliknya tenaga alam ke kelak itu lalu tuh kacirikan tuh alam di kajukan tuh alam tenaga alam kelak lo kiri alam di lo kepajuti nanti pan mili di sisi yang konten pajuti dan jam sonte pun makin nanti dari sisi alam di pamu nanti pan kecing nanti itu dari stand alam di sisi api coto nanti dalam so conclusion apa suggestion apa mereka diinginkan sampai gakha kapian bang arah atau kajukan tung CEM nanti tuh apa tanggalan di versi nanti tuh jaga busiku nggak sih lima kalangan yes or no jawab si kali bahkan jadi posisi itu langsung apply kedeng dulu alam lagi di teknologi dan sosial media orang sih karena kan atau gitu loh nasi langsung putar lo lapangan itu bijar putar kata song meeting lo kalau bangsa kata song kan tuh aja jadi pilih langsung dengan kedeng lo nasi nanti itu suggestion council authority ada apa kopi lo lapangan nanti di politik nanti julung kayak ini enggak dan di pablar lo nasi hala CM nanti pun bukan ke SC Youth tang provinsi ini pun nasi hala solo kan ini cini tuh deh kita
mulai dari pakai lalu, jauh saya lalu mentolong mata, lepas itu kami lakukan ini lagi aktif itu teknologi boleh berpakai lalu, berpakai lalu, kalau berpakai lalu, langsung kopi bisa kehingga kami betul apa yang pakai lalu, lepas Nol aku ni ibu bangke, hal solo bangke, lapang so politik bangke, ande kita di ham matang dulu. Main pulau hansi sama orang pakai lo, isi kemudian anak karbi karbi, wali. Amal solo bukan di kita langsung orang, hidup dari kan 15, 16, 17 dinam bangke dah bangke ni politik bangke karbi lo sebut solo. Langsung pun bangke komane kias itu kias itu pun bukan apa sudah kan pun tak kembali oh. Hal dah kami kemarin sudah kalau langsung buat langsung rumah kita kalau ada ni lepas punya negeri atau itu langsung kan posa mau dah apa putung baru langsung kan ikan malah apa pun kita juga langsung untuk tapi anu kita responsibility kosong CNC hal dah kopi ni kita punya anu kalau masih langsung rumah ke government dan angkat konsil dan cinggalan kalau hal dah itu clear dulu atiman itu lo bangke hiksonan po lapel nasuria bangke koan bangke dulu elektoral rugen angkana po police station dan angkana po hala sendiri mana 100% yang kita siap saburo langsung itu ambil pilo melo lapel kontrol ni kontrol parti tahan lo langsung itu adiman po pipito ni dengan cini itu adiman tak pipitoelo langsung ke bangke apa rahau lo hai kawan komiti dah sering lo di bukan kiasi bernama sampai akhir bangke Especially when people develop PKS itu menahan develop dengan last bagi sensor mengador. Seperti hal apa dia solution kopi ni video ini boleh video no. Asal ni pun tu cuma lang lo. Apa ini isi orang Johnson ala apa betul awal tu nak isi government kan cakap policy sih sekarang yang lalu. Langsung apa cingki bom. Kopi ni tidak boleh nak pakai dalam tidak pakai ucap cilo boleh nak di tempat nak tek buat pada. Jika non maka proses dah non lah sini pun ada non maka kali kanan maka cok cita si baru si lah seorang maka kalau tu si seorang tu pun hang hilang po, tu masih seorang nak kalau seorang apa dah ini kan kalau tu lah maka lah seorang cok cita si ini pun cok tadi coba nanti tu solution apa? Opini suggestion doma. Dan itu main pen, yang situ pada tiga pen ini isi belakang bom pen. Normal yang pilih tipe itu bangkali lo, normal yang suggestion yang situ belakang pen itu lapan. Thank you so much. Kanti kajuru si pajero, lapan India Constitution Council itu deploy lo, so India Constitution tengah sebini lo, so example tekun kita long. I believe in 6th schedule. I respect 6th schedule. 6th schedule around the time consider two opinion elected MP da manong elected MLA da manong. So the main topic that we are discussing is BGR. That is my point to this end is to conduct BGR eviction. I have full hope of Guardian Autonomous Council. Guardian Autonomous Council is the sole authority to conduct the eviction. I don't even trust the high level committee. I don't even trust all organizations, including my party at the time. See that? Now at present, Guardian Autonomous Council is the sole authority. They have to conduct eviction. Cholo. Bisa jadi teror macam ni, pengcun bang kese, tak lihat pen. Kopi solution kita jom si suggestion tu belakang te, baca iklan. Dokter, andung itu yang lain mana ni loh? Si itu kalau cara strong hit kan ke solution pulau kan ini tu kan ke akhir hari letika kan itu kan ke solution kita ada apa solution teknik pulau kan ke bini sore buat bidang teknik kita ada teknik lagi itu hasil yang hoki hari kita manager lo lagan tu pulau kan ke karena itu most kan sudah teknik tu lo lagan nili Upot tidak cuma diceritakan ke dalam so akan so kan, dasarnya cuci tiga kan ke diri tu macam mana kan ke so pon, nanti apa lah kan kata so lo kalau kan, tapi apa
Itu malu ini macam masuk democratic country benar apa ladan komane rat kacau semua mana bunda kan kita ada dalam apa lain semua kita negeri bangkit. Lapen joksi ini tu joksi kejauh nang program te rimunjong ke nangilong kado apa ada kejauh nang kopi. Lapor tu ladan kalau nanti itu peacefully itu kacau ladan so kacau macam nak kira bilangan nama kacau po. Tapi labang tu kata semua si andeng tu, labang tu andeng bangke, labang tu andeng bangke. Akhirnya kan kadang lagi tanah kembali ni, labang itu tunggu lagi. Labang itu kan, buku kabinet tu, labang itu, tu lagi, buku kabinet tu. Akhirnya situation dan ketika pikiran kali nak tunjukkan tidak situation dan pikiran lagi kali nak tunjukkan pikiran hoki tak lagi video punya serial tu mana उसको नहीं कि मन हंते तो video तो फेल हो गया लगा चुका है मानते तुम्हारे वाला कपड़े का लगा चुका है मानते लगे लेकिन घूमने करने को पीलो होते लाभ करी lalu solution tu lah lalu tumpah demokratik ini sejauh pun apa kita orang falafel Yesi anjing tu tidak langsung anjing kabur ni, lagi ni tuntut kabur lah lalu tu buat mati. Lapen tumpah dia kan lagi ni rutin lo tu di high power community factory atau super power community lo tu dah kita jatuh permohonan lagi. Turun macam ni, macam hari lokal romper, lepas tu bijar kerja song ke otik abang pusita ni unang koko, lepas tu bilang alam kita terang dia. Nasi nanglihin dan kopi si pun. Ning ke pakai hari awal cipu lo tadi, teh kiri kaki kait kan ada orang. Kar yang lo, Karbian lo termasuk council lo ke long le ja ko wit ke ni ngarong ni lang lagi tai itu ke dijak deh lo ke job ci lo ke ka ke so ni pung sinan ave so ke hanan ka ve so ke ni ki pung nan ka ke so ne ke so ma dana ka ka ya ka ni lo make pinia ni long le ja ko wit ho bodi no ne ko ni ka ron salang ko ka ni lang lagi lasi memang ke amo ya lasi advice kan lapen Nili tu nanti dia view lang sunan conclusion lang sang lele mati. Langsung mana jasmen pet ini council kata itu mana ki puji banget kata som aku hang nang lang ni lapen ning nak suri. Kata som lapen kerja ASEAN tong cipi atau hanang lang seletri. Lapen nili tu kata som aku bangke high power committee nang bangke bangke duduk hekti. Kopi apa mah bukan pe. Council kata dia tu halat department tu lo alam itu claim po. Alang itu si anjing neng lepo, nili tunke presar kudaso si mang lepo, lapen tunke presar tibo. Kupiah norma berute, laso akace so bangke ini tu non kade lo makisung terjadi. Tidak dalam masuk kisung kedundo. Tidak orang nak kamkedun kekoi kerja kedundo lake non kade lo kikimong BGT katari tunda lake nali tu methan lake cini solam. Om tu cini. Laso lo mang tidak mana cedan nanti. Lapen council katari tunda nerat sikroget lo ko bangke rat sikroget bangka pakai tanya nai langsung si keket ansu si council tu macam apa padoi bang ansu si council so katari tu ASEAN tong kapadoi bangke ini tu bangke ASEAN tong cepat do koko awal so ASEAN tong cepat do bangke tu kemarin bangke langsung kemarin kapil bemal kemarin TBR di bangke ini maka cesongke ini son tunang ko alaso lapen lalu tu lah asal paman dan lulus lah masih asal cihir kan dulu po. Lapen long lekat long kami pula maki HT minister ke lapen juga mohon ke alam ikhtiar ini kita dah. Ami karya long saya tahu yang perusahaan long asu itu long le aku pakai lagi karya long atau long saya tahu lapen karya long sejauh dunia ini langsung potensi ini tunke law enforcement city insurance itu. Lasi ada kalau maksudnya kau nggak hitung cipuan yang hilang melo lapen nampak tak long le kau aja kau bawa ibarat ke batu dah cicini atau pakai kapal pakai kek panggang pakai tu ni dengan bukti masuk solution ada sistem yang senangku. Lapan apa bangka sampai panculong leak patut sida. Elite terwakil hayan si ninje. Alam ikan ninje bangke sampai panculong leak katawi leak lagi. Council tu kenci pun te kenpun kita ni. Council tu amin kehan hi kopi ken ketet selang ikan ninje.
lapen abang tuan ke ni lampi itu kasih song kita lampi lang jasmet pakai pilih jesong bom bos kita langsung pen discussion dah kanan kok lapen jesong bom bos ini kami ngomong alo dah pun saya salah satu kok lasin alternate jom si konari alo operate long lane jom si PG alo operate jom si alternate jom so kita ke dia so teman arah ni pen kita teman si long lane jom si PG pulang pinoi noga bojai Facebook bocor hak tulis lagi kami yang orang pinoi lagi lapan ke di itu project lapan abang tuan ke lalu jasanya non kapal tu sih tangan ini cuma kita kemana kaca song tangan map ni lo lagi hem kilo pegang itu ke bangke jasong bom boleh ni hem kilo siap kilo ngan apa kasi ini tu jasanya non bangke abang oldest government record bang halas so bangke along tinta election ke oldest government record base pensi election ke bomlo gadget notification job dong election ke kali ni apa sih labang so election ke lagi unwek nangji laben high court nang case la high rank nangji laben dos di case dos rank hok la lagi council ka sentence ka chapare body lagi lasi la for bukan ada itu laben higher advocate lagi higher laben advocate itu advocate lagi corruption case sonto si akti itu senior advocate higher kita PGR akti sonta Komane hidup advocate higher lagi ini non council standing council kita lagi PGR ni lah katanya untuk council case kajian ke high itu belum lah Nijoy nanti dekat biasa itu dia dia pot itu digunakan kalau saya itu bilang kota tapi pilihan yang tak karena untuk mas council case itu anda ke high grade begitu kat belum jumpa plan lagi itu kalau yang mau port itu kalian kalau saya itu ada sini ada posisi apa bangsi itu kata semua tangan yang sebenarnya bangke itu ke advocate bangke di sini mungkin saya hanya mau lapor keren lo boleh bangke Council itu sudah cepat modal, lapen modal itu lah masuk kita lo bangke, kita kan lalu, to election kekian mak apor NCT lah begini tunda cini lo. Apor bangsi no. Kali, kan ini mana alam tu cile papenya kok kopor, alam ini papunan kok kopor. Dan ini kan apor endo tu kita juga akan jom si opini kan ini je lah si orang itu pulala di sidangnya ini je orang tu tadi apa pidana di Papanta akan itu nanti tu dene anak itu patut itu kan ini kan ini je lah orang itu nanti tu dene macam apa sih pasti kita bicara lo ada non jasmet itu kan ultimatum summit lo first ultimatum summit bangke trading license menghadap cancel nako laben behavior kerja kan itu nako laben apa bangka long lay kan sis kan ada kutima forest department dan nama veteranary department dengan scheme ini dengan nako laben apa dan akhirnya scheme allotment apa beda nako kalau sampai non bangke ada si CM ke high case itu kan kita important deh ala itu bangke ada tiga lo bangke lagi trading license kan tham elo busi pokok kami ke on tu ke trading license tapi itu sih ada ke on laben kan hat ada pun kaduk dan di situ full sangat di kelam kaduk lapen voter list ada encroachers dan kosong si encroachers punya voting rights kita koklo. Kalau voting rights in tahun punya 1951 si council itu kalau tak koklo, lasi jasement ke council itu si claim on political bill itu punya tinggi pernah pakai pun pakai alat bikin itu, lasi ke claim dia nama itu toa tulang kalau pen kunci kan itu semua boleh mungkin. Joro itu dari putar antong yang kita akhirnya yang sedang itu, kata saya nak lihat pen kiri palam ti. Kiri malam ti belum dapat tinggal itu kita tu. Lili kiri kami kita itu just a minute. Start here tham chu along ni aput hat di lam de dok poti non iki bon MPA ke hai. Alang li ke tam tang dia man ko mabut. Kalau put ke alang ni pen, alang ni long ni pun ta lu bom lo ko lo tong ding. Jok ko ma le ko ma apor nai ti bon putang ni kan khat ko la ko ta. Se hala ko apor tu lo. Alam ni apa ni dia bikin jual lalu. Jual lalu tu apa yang kau jual ni delong ni lah. Tapi non ada pun yang delong dia lalu lah. Jual tu tu cuma cuci mapo baga apa ni di video kau lo. Tapi tapi piala itu apa itu tidak lalu lah anak kongsi di apa kita dia lalu pot tu tak kita kongsi lah. Lihat di macam mana kita kongsi pun. Tak kena pun. Lagi orang rekod lagi ni dia pot tu kongsi lah. Lapen adul polam bangke Guwahati High Court ke don suri hira pia plalle editor ken bi kuleti pukani doni kore ini kaltor atau mani ini lapi rata kan ke lanti order jadi editor ken mungkin saya bawa pakai lagi kan ke ni lapen trading license
Trading license income ini pola bangke, trading license masih ada alam yang hoki pulau. Ini tu apa di pulau, helanti lo ahum, tin aku nak lo abang lo. Trading license kopi orang macam ni lah, ini kita pantai balik. Ahum tin tak lo, trading license kopi orang macam ni lah, apa nak tu bangke, oh ha ni pulau, selam tu lo, kan lo kali lo, tak tahu tak tu. Lagi ahli hikmah kerja ko niya nili kupe alo kapre din ka pakai long le jadi ko alam le to daki jai kalila la bala tu discuss mena sita BGR alo ke dihi kula muni tu ke he bikin long le ko antar le to dihi kula le gitu ni lang da la bala kerja ko la la pen no gitu sih pakai no hem kethali di thamjong di gari motor ke thena force na blotan de thada a forest station ke kmg phang ke da police gari motor ke nai ka report la hem ki kim apiti pe ka pre ka long ya ke na do fencing kai pro di kai no kita ha ho fencing lo ke da a forest station ma check pe ko da so ka ti ka no ka ti ka ka ke long da na ko a forest station ke pe ko puti di bantalo la pen la ko hem electric ka ke ni tu arpulo Pilih ke presa tinggi naik ini tu kan pulau apa? Have electric kan ke? Pupiang dengan kami kan dapat kita kata song baik waktu lagi have electric pakai. Nah, hello ni. Cok, kurang tu, non. Okey hai. Yang dia masing di sopan si kiri alam ti, ning te pro alam ti. Ajulong mo si ning te lo. Kado kami Tadi itu kata kita isi alam nama positif loh ya media bangke ini tuh Erickson dengan tu lapen keklaim kata kami asong an bukan tom tipin loh lapen mau kenalan di song dah pulau ya high power committee loh metu teknik dua ni boy kita ini tuh kepacu dah perangi kepakun dah perangi dalam saya song kata kami bangke ini tuh cipi pom naik kursi ini kata kami asong tempat anta Juni lima lah high power committee ke senga bangke ini tuh gadok kami celang dapat seseng nangi klaim nangi kupensi lah bangso akam ke klaim pon lapen ke mopen di tuh ngake high pulaunya long le bangke lagi minggu ke nengi ke dulu lah bangke allotment use lapen setting accordance ini tuh banyak pon nanti lah sojo ini si ASDC KSA lapen ke state government, central government atau local talk about utama one MOU 1 April 1995 tahun land elimination protocol lo. Amake seperti itu dah cekak dah lo cekong pun lo. Amase akan mengeklaim pada arus kado bagi salam leda lo. Lasi non siam sa tuliran orang yang pinhat pensi. Nidi tu kado babe lahai pi kado be salam lo kosong se aron kado babe lo kado gubernur kan kilo gubernur pen state government lo si nonanda alu lukok lah lasi lasola menga apa lo lasola lasi nanti contoh aron lo kan labang lang kanan ko lapen non mana 125 amendment abang lo tante itu long le lang ada kon long pemeka ko completely itu settlement ada komat dalam ini tu lompot pula sih kewangian ni abang ke ini tu isibet dopen bidi gado mereka cepat coy seroida kepa unji lapen ke ini tu gado babe cipua gado babe cedong aga abang ke ini tu ini coy dan nelo lapan lagi Kemiya panalam mana cipu ab sedong agak orang itu tu nggak cepat pondok. Orang bangsi itu tu bang gadoh kami kita memata ponan pon tapi itu tu gadoh mereka inklusif United DC itu tu klaim ponan pon above party, above religion, above everything itu tu isi betan pon. Lalu pensi gadoh kami apanta dalam tiga coro party lo. Nanti cekong dulu apa orang itu. Program pusat untuk dari MLA के है जोशिंग लोगों का से और भी प्रोजेक्ट है ini lagi ngomong lagu barang curu lo panel lo antu banta curu pagi lo dan anu tim atum kaninggi ta kalbiang long bin al kalbiang long ai su amoy sanong
ini sebenarnya kerap ini mesti ajak apa juru pente antong kenalan itu pulau besar aku pasal si dopo pulau pasti alang dimanda welcome do campaign besar group tak kenal so pasti so besar group apa kita dalam proper mana si good orientation proper so long dan dulu belum ke akhir apa hidup dan itu juga welcome lo besar group lo untuk mantap dan di sini lagi kami yang lo merata apa saya kiki bepar so keklaim apa itu arti dipen paklaim ya nakala laso di sini lahai trading license salah kato bawe saya kiki longle bilang cara komalam kabe itu kunci apa yang ke ondu ngomongin keklaim tekakam dan ke ondu ngomongin itu keklaim adim gitu saya kiki lapen bepar su omoka itu cerai tip pun dia panaban itu dengan political party partai berklaim na dengan asong presal group asong partai berklaim na government no matu tunta government jadilong lagi konda polipo woi bisi tame itu makai ame itu saya kiki lapen bepar su along parklaim hek dia panaban itu arti pinai tapi bukan macam ini itu. Juru oke, kiri palang tiga, karbiang long, along, itu karbiang kiri doang, aning kehan,